Anya laki din! Gurlay! Gurlay! Apay manen ayan, nanang. Bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadagi ti kaaruba. Asinaw, tinangparot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Ne, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung mga dinalapos dalatan. Asino nga raw tinangdalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit din. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y timulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manan da ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Apay adumanog ka man tayo! Anay! Kumugtar pa'y isalbag alak-lak yan. Kalaban! Nakakidaman. Ay aguray ka man tamapanak mga la iti pangrein ko kanwana. Kalaban! Dayto ikatirigat na. No kanayon amabartak dayto ataw. Dayto atidog akayaw. Pangrein ko kanwana. Hay, Tomas! Na. Kasta unay ulit na lumasukit ikilikili. Ay, na! Ay, timandapan na. Na, ingkarkaro na kidin kinagala. Saan amareng kastulan? Kayaan na kiidi amakudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan, itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Nagtunaw. Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok. Nakariingkan laka. Ay, apa yung sinabuagan na kiti nagkilnugan? Kahit di kagayang makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay? Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan dinalapos mo kidain. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagip ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Amaw, no apay anagmulak iti marunggay, Si Dagan na. Amumot gayam, tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salaang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayong agis tambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samot nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabartak. Kat amumat ni inang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado, ha? Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay, wanan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda, madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay, kat na kayo uniform, Danda ni alas Jessen. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald, Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day taabakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laeng. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rudan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak manen da ito natumba marungkay. Sayang mag, sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit inga? Ay, puweraan anaw. Ay, wan man ang inga. Imbagla pagalaan iti sidang. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay, wantaw man ang inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anaw. Puweraan anaw. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko, no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngamne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana. Mangalakan to man iti kornik, ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Alain nakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayon. Kasanam anaamon ti pampanunutat nga naingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di ti dakdakamatom Miss Beautiful. Alangan, ni Nanaing ka. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayon. Nakapimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Kan karubak pa Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni Nanaingga ni Gerald? Mabalin to may agpasyar di balayo? Wala, mabalin na ta. Thank you, Nanaingga. Ay, awan manan di tatang mo. Pimanaw manan anapan nakinaw. Rabiin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kayat nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuok mau. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran nanang. Anya nga'y tinaknakan day Gerald. Tao may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni Nanaingga? Jak tupay kayat amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa masabat ko mo may sabakat. Ay, niingga. Ay, bakbagatan. Nagpigsat yan anong na dahil na bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Dahil talag barbartag, tiar aramidam. Ay, agungatan Nanaing nga bakbagatan na napigsat yan nung na.
Ay, puweranong. Ay, sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo amang Marta. Nasaya at nasimang pagkat. Nabartik ka man. Maditi, marikring na. Bakit? Wen ata nabartik ka. Na. Apay nga'y tagkalkalingatan kamot iti kastaunay. Mawala. Agidak man. Ay sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Ag-make apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko bakit? Nasakit ti tiyan ko kung maulawa. Aglamin ka? Mataya nga ruran. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga la iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat di marunggay di taruar. Awan pa iti bulong na. Ay kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay. Ay, maulawa. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akan taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato man. Gawata ko para gid ka, Miss Beautiful. Ay, anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igawatan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat pasig. Maulawa bakit? Ay, una yan. Nagbayagan ay ay bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, hunggayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni Tatang mo amang Marta. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit mo. Saan mo unay mo ta? Tap mo maagasan jay an-anong mau. Anay ko pati rupa ka, anay. Tap no maagasan ka. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tap no maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay nga agtantanaw di tatawa. Asino ay at titantanawam? Awan. Ni Gerald? Kitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni Tatang Mau. Ha? Naimbaganan ni Tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makareeng, mapanmanon makinom kadagiti pada ng artag. Malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipa pa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamot nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariing ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan, Jenwang ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti. Jay naglakwan yaw,
Ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide. Dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa nabas ka. Apay, adda mapan niyo tabasan. Ikalan, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, ije bangkag. Ay, nasken na makamula tayo. Daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa'y. Awan matiguri-guri yaw. Ha? Numakala ko itinatang. Di may patariman tayo na iti balay tayo. But yatap na. Gerlay, nakaring ka din ni tatang na wano na panmanan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no malinisak ti ruot na. ay, Gerlay, agan ano ni tatang mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak dito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dino ngay ti papanam. Nakiji bangkag. Ay sumurot kayaw. Naan-anungan nanang. Iso ang nagbaliw. Wan, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulam nanang. Wan tapno inton maan-anungan manan ni tatang mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Awanan ti bagas tayo, lakay. Awanan ti maisa ang inton bigat. Kasta ka di bakit? Nay, sapay saan pa yan naalat ti swildok. Di pa'y mo inted ni tatapon siya. Adda kwarta. Oh, aday na. 1.5 date na. Igatang mo iti half kaban abagas inton bigat. Wen. Igatan ko itong bigat. Igatang mo nga igatang Saan mo manen nga igatang iti kumkumpurme day ta inted ko a kwarta. Panunutam nga awanan ti maisaang. Anya kalaki, di na ya bakit? Igatan ko. Di ka madanagan. Ay, unay ka na. Ne, nagsapa ka mo't anagrieng lakay. Pinusigod na masapsapa ka, Greg. Unay ka na ya. Tila madmadlaw mo. Manyangay ti amok. Amangan no adamanen plan-planuam apapanan. Wano plan-planuin nyo kin ni Lopez agayim mo. Awan. Ay, dayta ka man ako nakon. Di mo kunaan amapan kay manen makibulang ijay laod. Di ta ka man langan. Panawan kan. Mapanak iti tirsina ni Bakit Suping. Gumatangak iti bagas nga bagbagam iti rabi. Naimbagman tayo nalam na ito manok mo, paray. Wina, mabalin aya saan? Naimbagman, ta saan nakita ni Bakit mo? Sana ka nakita, gaputa nagnaki di likod. Naging inayada ka na pa ni kulungan ti manok ko. Iso an alak da ito eh. Kay ilaban tayo di bulangan. Apaw? Nagmayak mo tin tayo manok, paray. Nagmayat ti takder na. Ay, masigurado ka mga apak tayo, paray. Ay na, sapay lang ko mga rood, pare. Mabit lang man, paray. Ang mga nuwad da kwartam nita. Awan kaming kwartam kita kay. Ha? Ay, awan mo dati kwarta. Ngimada ka kaiso na 1.5 ko dito eh. Igatang ko kuma iti bagas mi kahit. Mapantapay lang iti bulangan. Siguradong agdoble da ito eh. Ay, alang nga rin, paray. Mapantang nga rin tayo. Tapos mailapan ta dahi manok mo. Nagmalas itangal daw, pare. Naabak mo tinti manok ko. Ay, huwin nga rin, paray. Sana ba, lay? Bumawitan to, indun sumaron lang. Sa bagay mit gidi ah. Huwin nga yan. Manong nga tinabati iti kwarta. May gatang mo kumaiti bagas yaw. Ay napaw, dahil nga rin ti parikot ko, pare. 1.5 tintin ni bagat ko. Ay sus, tal-tal lugasot tinabatay. Anya? Ay sigurado ang makaungot manin ni bagat no kastoy. Ay mamukla ko maamabak ti manok ko. Saan na ko man na panindi bulangan. Ay salbagkit di ti kastoy. Sana bali, pare. Kasi tin ako nakita eh.
bumawi tantaw, inton sumaruno ala ba? Ay, Iso nga inton sumarunaw, pilyam ti manok mo mapantay bulang. Tayo man masigurado mamangyawi di tirinibaw. naimbag arabi iyo, nanasuping. Kastamot kan ka, Juan. Anya gatangam. Gumatang ako may iti 5 kilo sa bagas. Ha? Itaman pa'y akinilo ti gatangam. Uwan nga ron, nana. Igam mo pa'y day takawitan a manok mo. Siguro, napan ka man na nakibulang anya. Ay, agi kilo kay kidin diti bagas. Nagadukit sa uyon. Rabiing. Saan pa yan nakaisang ni bakit ko iti pangrabyan may. Nasayaan ta nagawid kayong tatang. Itay pa'y ngagungungit ni nanang. Kasta ka di anak ko. Sa dino dayan na. At dayjay kusina. Kasta unay apungtot na kada kayo. Nasayaa ta na panunot mo pa'y kinagawin. Bakit? Ayan ti kagudwat sa ko abagas ngayon pagatang ko kanya. Kwa, ato iti 5 kilo sa ginatang ko. Dahito'y palaan. Anya? Pasensya ka na. Salbag kakit din! Anay ko. Awan lang arudan maisaang, inununang payla ang tinapan nakibulang. Nakibulang may bagbagamay. Di nakpagbalinan amaag. Amok anapan ka nakibulang. Awan di may sa amanok mo ijay kulungan. Ha? Makapahay blood ka si Kahwan. Agluto ngam saan ka amang mga na, makaammo ka iti kanam. Anya? 5 kilo lang ang bagas ti ginatang ni Manong Juan idirabii, Manang Mila? Wan nga rod, imbes akagudwat ka bandi ipagatang ko, ngam nagbalin a 5 kilo. Anya? Makapapungtot at talaga day di amanong mo bakla. Ay, nagmayat apatayaban ti banga-banga na. Ay, kaya di mo pala pinatayab, Manang. Tapnog na kang tiyawanan bain. Imbes nga igatang iti bagas, napanakit din imbulang. Day tangarod ti bisyo na apulos adi na maikat. Bisyo na aginggat matay. Ay, payman. Mangibabayin day takabsat ko Ikak man iti pagnakman na. Ha? Makapapungtot. Ang lalaki din na ya. Dito'y paimot igit ti kalsada. Ti pangungtam kanya kading ko. Apay! Adaya pilpil yan ti pungtot! Anytime, anywhere! Anya? Una ang manapanunutan ti pakan mo iti pamilyam. Sakbay aday ta panakibulbulang mo. Imbis nga igatang mo iti hapkaban a bagas. Impustamon. Talula kilo ti ginatang mo. Sakbay kiti nakabsat mo ti mababain ka ni Manang Mila. Ay, una yun ti kastoy. Mabalin ka din nga ijay tun. Balay nga agsarita ta. Nakababain. At namakangkangag ka data. Ay, awan bibiyang ko! Ure pa'y mangagdaging gana igi Mars. No di mo pa'y labal baliwan day tanga ramid mo. Heh! Siyak ti makalaban mo. Ala, mangan kan manok ko Mangan ka amangan, tapno na pigsa ka makilaban, inton pa naglalaban. Kadung ti mangan, wine. Apaw! Na. Nagganasan? Mayat! Ay. Mayat! Kwa, bakit? Naimbag pay day tamanok mo. Tamangan di tadakulap mo. Ngam jay putot mo. Di mo pa'y maigawan nga uray makitkitam amang manganin ijay kalog ti kaldero. Anya kalaki dinaya, bakit? Tila manan ibagbagam abigbigat. Pudno matibagbagak sana ya. Naimbag pa'y dagita manok mo. Kabayatan ti panangan dagita dakulap mo. Ap-aprusam. Ngam siyak nga asawam. Di mo pa yun maprusan. Anya? Ana, itultuloy mo day tangar aramidam. Ha? Siyak tulaang ti mapunuan Maklaat ka iti aramidam. Anya? Anya day ta binagkat mo asang-asa ko. Kwa, mais da ito, bakit? Mais day ta? Mayata. Mais ganyam. Anya nga day ta nakasupot. Vitamins, nagiti manok ko.
Kasla agmutag da ngamin, so gimatang iti vitamins da. Nagmayat man lakay. No gumatang ka iti kanen dagiti manok mo, may sasako. Ngam, no bagas ti gatangam, 3 kilo, 5 kilo, kan no maminsan, 1/4 kilo. Sanga-saang laang. Kan may sa, naimbag pa'y dagiti manok mo, ta maigatangam iti vitamins da. Ngam jay putot mo, pulos, manipod pa'y ide, aging gaita, awan pa'y napuutak nga inggatangam ti anak ta. Kasangsangpot ko pa'y lang. Dahi tamanan, ngiwat mo ti paspasungad mo. Hindi niya laki din na. Mas daawak man iti dayjay nga asawa, Mila. Ha? No may gumatang iti maes, kinaban. Abasto ka no dagijay manok na. Ngam no bagas akanan nyo per kilo. Wan nga rod nana. Iso ama pampanunot ko pa yan, ano maminsan, partsyak sa amin ng dagiti manok na, tapno sardengan ng tikas di abisyo na. Ha? Naimbag pa'y nga rod dagiti manok na, ta kompleto ti vitamins da. Ngam no si daan jay anak na, pulos, di nanto pa'y may gatangan. Ikam ti pagnakman na, Mila. Saan anasaya at dayjay nga aramiden na? Talaga anana, ikakto. Nay, apay nga dito paray. Kaslag, kakapsot ka may. Wala rot pare. Kasla gurigurak. Ay sos, nariga rin dito paray. Naabak lang rodan di manok ko. Kasta ipela ti marikriknak. Sana bali ah. Tadamot ni bakit mo ang mga iwan king ka paray. Uwin mo't kidya. Patyan nga igatangan na kiti hagas ka. Diyan patyan. Ha? Amok ti ugali ni bakit mo kasta nga dasaan anasaya tarikriknak. Imbis nga si kasunak. Ay, agmalmalam mapagsasawan na. Anya? Oh, apay akas ta tilangam. Apay, aggurigur ka, lakay. Ay, malamlamin ako nagtitigar ka sa lonsudong pa lang. Ay, katay ta, ati maganab mo. Uray agtudtudo, wenno agar arbis, wenno agbagbagyo, rumwar kalatta amapan makibulang. Ala, ingka agpa-apros kadagijay manok mo. Bareng iso, ti makaagas ken ka. Ay, hanya ka matan. Kasto lang ang rodon ti marikriknak. Pagsasawan na ko lang. Kat, anyang arot tinam na maam, asikaswan ka? Ha? Ultimum, salbag ka. No nasaranta ka, dagijay latan manok mo tap aprusam. Ngam no kastang aggurigur ka, umabay-abay kakit din kanya. Ha? Amo sayo? Oh, si kamot gayang bakla. Kasla papaya mat day ta imot mo. Juan Manang, itad ko kumakada kayo. Ado nga min ti bunga di papaya mi. Kasta ka di. Ay, adamot na ata. Ada na luon. Naimbagla ka ng dagiti ka anak ka. Ayun, paborito da day ta. Ay, ni Manong ngay. Hay, aday jay silen. Nakaturog. Aggurigor ngamin. Kasta unay abara ti bagina. Anya? Kasano mga min, uray nagpigsa ti tudo, rumwarlat ta amapan makibulang. Oh, anya nga ita. Ay, maganab na. Gungguna na ah. Ay, ada na panunot ko ah. Nung atamang partiyang iti may sa manok na. Apag isungad na papaya nga inyag ko ah. Tinulang manok ko naman. Hay! Ay, katuan ah. Saan abale, tagkabsat kayo mat. Uray makapungtot kan ka. Ayos lang. Anyat ko naman ang Mila. Dahil aka namin ti ilablaban na manok. Wen, kanayon mat aday ta ti irwar na. Para makita. Ay, parchik talaga ti paborito na manok. Kalpasan na maluto. Pagigo pagpaiti sabaw ni Manong. Sigurado ang maganasan ni Manong mo iti kastang aramidum. Maganasan na No di na mo nga na ito yung manok nan. Hay, Marwam.
Iso ti ayan ti atensyon na. Dagito'y manok na. Awan pa'y oras na kadagiti ka nakak. Iso nga parchak dagiti manok na. Nay, itamampay. May kaduti balay ading ka. Wala! Imayag, tanaglutok iti tinola. Antoy, umigop ka iti napudot asabaw, manong. Nananam. Ha? Mga noy sulay to ti agas mo. Ay, agyaman na ka din ko ah. Apag iso. Ay, di nak magamin asikoso ni manang mo. Ay, Gapo, nagnanam ngagpaiso ah. Wala, nananam. Inlutok iti kayo dayta. Saan nga iti si Lane? Iso anay dumdumati nanam na. Nagmayat dal ito'y apapaya alaok na. Madlaw ka puro sa ading ka. Mamit lang. Ayun, nangalami ti manok. Nananam dayta a manok, manong, di ba? Dayta man, di manok akanayon mo nga aprusan. Anya! Iso dayta di kanayon mo apainuman iti vitamins. Ken kanayon nga ibulang mo. Hoy, agar aramid kasi ka bakla. Hay, padasam ti agungat. Ibusak amin di manok mo kunak tumet. Awan mo't basol di manok ko. Agam apay nga isumot ti pinartiyaw. Unay kay mutan. Apay, agpungtot ka? Imasak lang ti sabaw na. Manok ko gayam ti pinartem. Ala, agungat ka. Kas iti nakunak itay. Ibusak di manok mo. Husto lang, tapagnak, ma'am. Sana bale, tasikati imuna nga imigop iti sabaw. Anya? Denggem ti baga, saan adakas ti panagay aya mo kadagita a manok. Ken saan adakas ti panakibulang mo. Ngam, among kumati limitasyon mo. Saan nga amin nga oras? Ket ipaay mo kadagiti manok mo? Ha? Gapo kadagita salbag a manok. Awan pa yung oras mo iti pamilyam. Nang runa iti kaanak ka. Ay, no di ka pa agbalbaliw. Ibusak amin ang manok mo. Ado pa iti papaya iti balay nga isang pao ko. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Sige lang! Aginom tayo. Siyak di makamoy tarabi. Kunak kata kayo, ado ti kwarta ni Kibe, kakatwa. Gasusweldok! No kwarta, sana problema. At naman yan dyan, nalayngag po ka, bakit? Balot! Hindi nanatasing na dyan. Naglako iti balot, amin na lang. Ayabam. Nanatasing! Hoy, nana! Gumatang kayo ka di iti balot. Wine, umasinag ka rito sa matang kami. Hanggang beso, gawin mo na. At damo labuan naman o ka. Irwar mo amin na tala akong tagatangak. Amen. Apa, hindi mo nangagaya timbaga ni engineer. Amin alakom, kunana, gulpin na. Ay nagsaya atin no kasta. Ay, saan akong ama pa nagisursor di abagatan. Kanan mi pa amin, so ami bayadan. Isong aguray ka. Agtugaw ka dita igit. Manang, rabiin, awan pa'y mo ni nanang. Ay, huwag nga ron. Madanagan akon. Saan man amarabrabyan akastol? Masapsapa nga agaw awid dayjay. Uray no saan ang makalako iti balot alako na. Punak tumit ngamin asaanin nga aglako iti balot. Ipilit naman. Ikakmot iti kwarta na. Ang mapanlatamot aglako. Ni, isun sa daytan. Isun sa nga agpaiso. Ang apay nga itawan mo't jay basket na. Nanang, apay nga niya ita kayo lang si mangpad. Ayan di basket yo. Ay, nagadumagayam tinagluloko dito'y lugar tayo. Awan mo't ti amok naluloko dito'y lugar tayo. Ni, inan da kayo nanang? Ayan di naglakwan nyo. Dayto'y la duagasaw tinaglakwak. Duagasaw? Kano na puno di basket yu itilako yu itay abalot.
day tala ang tinaglakwan nyo. Iso nga raw, ako nak nga ado, tinaloko dito'y lugar tayaw. Takalpasan akin nanda jay lako kabalot. Dayto'y ladwaga sa timbayad da. Anya? Asino dagi jay nanang? Lukwon dati bakit nga agsapsapol? Pati jay basket kaw, inalada. Ay, naglalastog dagitan. Iso anarabianak, ta pinagururay dak. Idi na ibus dakinan, sadak binayadan. Anya? Asino dagi jay? Nagagkumot a Kevin tinagan jay kaduada. Engineer ka na. Engineer pay, kasta ti aramid na iti bakit akas ka na kayo? Saan ang mabalinday tang nga inaramid dakan ka? Talaga saan ang mabalin? Ay na, baybay anyaw. Lalaki dagi jay. Anya nga'y tigaway yu ka dagi jay kat nagtatayag da. Ay, di dala mabayin alokwan dati bakit? Tuntunag day ta nga Engineer Kevin nanang. Bayam, siyak ti mang tunton. Sungbatan dati naramid dakin ni nanang. Sa bagay, uray babae ka, nga maskulado ka mo't. Ado alalaki ti mabutengken ka. Ay, dumano gak no makaungatak. Sige, straightem idamanang. Nang runa day jeng engineer. Manong, madama ka magnaglinlinis. Wan ma'am, talunis ita. Naskin nga agdinisak ita aglawlaw ti eskwilaan. Amok nga ado dagiti gagayem yo itirwar. Ay, ato ma'am. Ado ti ka magiyak dita. Apay ma'am, Adda ka di am-amo yung agnagan iti Engineer Kevin? Engineer Kevin. Ay, awan ma'am. Sigurado kayo? Bayan ta damagag dagiti gagayem kin kakabagyak. Apaya berbero kinyo da dya tao ma'am. Adda basol na kininanang ko. Wanted dayjay a tao. Ay, delikado nga raw. Nanang, apay aya atangad-tangadin nyo dagitalako da basket dito'y palingke. Gumatangak nga road. Jay kadakkelan. Damagak no sagmamanaw. Apay, an-anwan nyo ti basket. Ay kat agla ko akmanon iti balot. Ay nananang, linuko da kayo lang arudan. Agla ko kayo pailaang. Naminsan laang mat anapasamak dayjay. Kun adda talaga dagiti naluluko at tattaw. Nanang, ikanda kayo laangan iti kwartayo. Mano ayati kayat yun? Kabailak pa'y tagtrabahaw. Kayat ko pa'y taglako-lakaw. Di yu ay amaw at ipanaglaklakok iti balot ti pinangbiag ko kada kaya. Ha? Wan, ang mumi dayta. Saan ka ngagbalin a nurse? Kan saan mo't ngagbalin a maestra ni Manang Maw? No saanak a naglaklakaw iti balaw. Isungarod asumardeng kayon nga aglapo. Tanakalpas kami metnan, nanang. Mabalinda kayon nga ikan iti kwartayo. Ay agtal na ka man si Kasila. Nagmayat to pa'y taglako anak ka. Makitak dagiti ko kubaray. Kan padpadaanan dak akalayon dagiti sukay. Ay nananang, talaga saan kayo amanawa? Damagam man kiday jay aglaklakaw. No sagmamano da ito'y kadakkelan abas kay tagatangag. Pare. Uy, sigamod ka ta, pare Kevin. Lugan mo dayta? Abay, di ka mamati ka balak ti gumatang iti kasto alugan, ha? Saan mo takas na, apo engineer? Ayaban ba kiti paparkada? Agsat tayo manan. Yes, sigo na pag-iinuman tayo? Wala. No kayat yo, ije adu ti chicks. Oh, Nagpipintas da pa ko naman, engineer. aduda ka ngaglamas. Ken kayat ko silibraran. Taadda kanya ko, hindi nabayagan ngayon arapap ko alugan. Ay, kasta ka day. Ay, gwapo talaga na ito yung lugan mo, pare. Ay, apo engineer. Ay, I shall return, ha? Mapanaklag time out. What? Sige, engineer. Apay nga awan manan ni nanang. Ay,
napanmanin naglako iti balut manang. Manan? Laplapdak nga rod ngam inong tanak mo't. Ay, nagtangkan talaga ti ulo na. Piyesta ka nung amin ita, iso asigurado nga ado ti malakwan na. Kat, kasano nulukwan damanan? Day tamot ti bagbagakan kwa na, ngam nagpilit matlat na. Sapay jak mabiro kan day ta ibagbagada nga Engineer Kevin. Wen nga rod, ngam siya, biro kak no asino day jay nga Engineer Kevin. Lumalpas tayo nga, ginom. Mapantayo ijay piyestan. Ituloy tayo tiya, ginom. Nanggagyaw ka katwa. Barugayam Abay, dan GF mo, engineer. Agbirbiro ka. Ada ka di may rekomendayo? Balaw! Ay. Balaw! Engineer, ada mo lang dyan, bakit ngaglakla ko iti balot? Balaw! Ay ba nyo? Gulpian tayo manantil na ako na. Nana! Umay ka, gumatang kami. Bayadan nyo nga rudmet itinasayat. Abay, kurang tin bayad medical man. Talaga akurang kung saan nyo nga insublay ja basket ka. Ayun gayam. Saan miya na isubling? Ay, naibulang kung saan hindi nagawit Nana, error mo amin yan kita, lako mabalot. Bayadan me. Kanya kita, tanag yun. Amam, da ito'y bus may nana. Engineer na ito'y. Ado ti kwarta na. Makitam da ita nakaparada alugan, di tayo igid. Lugan na dayta. Lugan ko. Kabalak ti matang iti kasta kang inat lugan. Dayta kintin balot mo ti jak bayadan. Manula dayta nga. May mesa basket. Kasano nga nabarda kami na. Nakadumugan ng iti kakadwa. Nasken abayadan nyo amay, yakin na nyo abalot, alakaw. Kita ka kano da nabate ako. Sanak nga agaway, no saan nyo abayadan amin, dagiti kinanyaw. Bedak. Kanya ka. Danag mo na bakbagadan. Para engineer, ada ka di problema. Ito yung ngarot bakit? Di na kaya na gawin. Sana mabayadan dyan. Lako na kanwa balot. Nana, ada pagbayad ni engineer. Kita ngarot di pita ka kanwa dapay kwarta. Ada, mawanan kaya mo titi kwarta engineer. Kita man, dapay. Sila ba miti cellphone mo? Nasip ngut gaminan kay. Ada ita. Nasilawa kon. Purun samot resibo iti nabati di tapitakam mapo engineer. Ay sus, awanan ti kwarta ka. Ni. Awanan. Naipusa talagan pare. Kasano na ito, nana? Anya ti naganan da ito. Bakit pare? Nana Taseng, pare. Nagan na. Nakasulangan, nana tasing. Utangan mi ti kinan niya balot wit. Bayadan ka na bigat wit. Ay, nagluloko kayo, kinanyaw saan nyo abayadan. Utang nga road, nana. Ay, sana mabalay. Anya ko mati, mabalin mo nga ramidan no di ka magbayad. Ipapulis na kami. Aba, di mama mo nga ado ti kagayam ko apulis. Nagado. Ala, nana Taseng. Nagsublikan doon, inton bigat. Edi kasi mo lang oras. Nagbayad ni Engineer Kevin. Ha? Ipulong kayo kadagiti ang nakaw. Ne. Anya ka na? Ipulong na takano kada kiti anak na pare. Kuno puro babae da kiti anak na dahi tabay. Jak kabutang dagiti anak na. Pulis tubay ka, jak kabutang. Dagitan to kitin anak na. Ay, pa nakiti dito ya. Ne. Nagawid din pare. Ay, kasi mo tabak. Pare, makatutulog ako. Agawid ako na. Kapag alam iti maniho ya pare, kanina bardakan. Simple, easy. Engineer, jaketa mo di ag-drive. Sa bagay magkili ah. Agsublingan ta dyan, bakit? Kadwa na dagiti anak na. Kabausan na dyan, bakit pare? Nalipatan ng tinapasamak. Anya? Linuko da ka manen? Wen nga raw da nakaw. Nakarkaro itan, ta saan da binayadan jay lakaw.
Pati ka barbaro abaskit ka, inalada. Makadandano ka kung kastoy lang. Di ading mo asila ngay. Napaano nag-duty di ospital Sa nabalay, dusaan ni Apo Diyos na kita naluloko at tao. Sa pula ka talaga dayjay Kevin. Nagkita kami. Ipakat ko kankwa na ti kinalaing ko adumanog. Nagkakarira tayo. Makita man na sinong tinalay niya. Try. Kumamat kayo! Naglukong ka. Buburtikan lang ito. Apoy naumor na ito ang dora. Ayaw buhay ka na. Kamasabat ko. Abas! Apay ni mawag ni ading mo asila. Ay ayaban na kay ospital. Ada ka no pasyente da na aksidente nga agnagan iti Engineer Kevin. Ang mga no isuday dyan ang loko kanya. Mapanta nga tana nang. Inta kitaan. Ikakman ti pagnakman na dayjay a tao. Sige nanang, bigbigan nyo anaimbag. No iso da ito'y jay engineer nga ibagbagayo. Na, lim-lim tagmat ti bibig kan mata na. Ang wag, iso da itayin ang loko kanyak nga engineer, anak ka. Ala, aglesi kayo dita. Ni, anya ti aramida manang. Ibalis ko ti inaramid na kininanang. Sino kaya? Apaya nakalayat kanyak ti danog mo. Mabigbig mo, daytoy abakat. Jaglakla ko iti balot. Isuday ta. Kaasi lang arudan nga aglaklako iti balot. Bakit pay? Angam anya ti inaramid yo. Kalpasan akin na nyo, saan nyo abinayadan? Anya ti makunam? Manang, nanang, rumor kayo pa'y dito'y silad na. Tao may madamdama dagiti doktor. Ibalis mi ti inaramid mo kininanang mi. Agsobli kami. Da kayo ti anak na. Wan, siyak ni Sheila. Narsak iti da ito'y nangitarayandakan ka nga ospital. Kat nimat manang ko, teacher, kan nalaing adumanog day jay. Nagpintas ka mo ton, miss. Nurse. Nuamukla ko mga danak na akaskan ka. Diyak pulos inaramid ti kasjay. Agpaimbag ka kiti, taidarumda ka iti inaramid mo kininanang mi. Daramdak? Ay, dosandak? Aklo nakabasol ko ng pangasim. Tapalumusan nak nga agayat kan ka. Kastoy gayam tirik na ti agayat. Kalpasan alinuklokom ni nanang mi? Umay ka dito'y balay mi? Kwa. Umay ka no. Saan asik ati kasarsaritak? Daytoy lastog nga engineer. Umayak agaram sila. Sheila, apay kayat mo daytoy alastog nga awan modo na nga engineer? Ni manangin aya. Anya laki din na ti puso na agayat. Nanang, nakasagana nga aglako iti balot! Tapno panagnagak tinapudnong ayat ko kani sila nga anak yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagsaya at yung pinawitan na nila kay mo iti sapatos ko kay importay. Nagmaya gayam no, ada iji abroad ti manugang maw. Original data tatang. Iso asaan mo amabalin nga ipagnapag na iji taltalon. Ay, talaga saan? Usarak day tayo numapanak iji ilay no alak ti pensyon kaw. Kano da meeting may iti organisasyon mi abandalam. Oy, Babylin, apay asaan ka ngagtagtagari dita igid? Mapapampanunutin mo iji boyfriend maw.
Ada ka no boyfriend man. O, adto'y matimpaw it ni Manong mukan ka. Bangbanglo. Usara ma. Thank you, Manang. Apay, pudno nga da boyfriend mon. Dayta nga rod ti kayat kung nga ibaga kada kayo ita. Bagbagay ko ti sapatos ka. Tatang, denggam ni Babylin. Kasla seryoso di ibaga na. Agasawa kamin kiniboyet. Agasawa kaya, kung jak pa'y nakikita ti boyfriend mo. Ay, nakita mo na ya. Saan pa'y? Awan mo't inyam ammo na aboyet. No talaga kaya ayo ti kasar, yam amumpay. Talaga mo't akas na ti mapasamak. Iyam ammum kada kami. Oh, ituloy mong tatang. Kalpasan na mayam amam. Isunton ti panagsasarita tayo, iti panagkasaryaw. Data no aprobaran mi day di alalaki. Masapul pa'y nga aprobaran nyo. No kaya't nak nga ikalaysa, yamamo ka. No, kay sanda ka kaya. Uray man no saan da ka akayat, kat kayat kamat. Ibagam college graduate ah. Amo dadaytan. Ibagam manalawat itagadagi tinaganak ko. Idi pa'y nga amo dadaytan. Sige nga, mapantan iji pala yun. Ay, agasam day ta. Naglawagayam ti dagadagi ti parents mo. Ay, talaga analawa, tata. Ay, agam ay ayatam dyan nakaw. Ay, permi ah. Isungarod ti first love ko, tata. Kaya mo nga'y kasar. Uwin, tata. Ay, Talaga kayat ko apakasaran. kastaya. Ni tatang, nagado ti damdamagan na. Nakarkaro ka pa imot ng investigador. Oh, at iti merienda, pansit kin Diyos. Babylin, umay ka man ije kusina. Wan manang. Dayta ka di alalaki ti kayat mo apakikalaysan. Ha? Unak man no anak ti mannalon. Nagpudaw man. Saan nga agtaltalon ni Boyet? Dagiti laang naganak kan kakabsat na ti agtaltalon. Naglamuyot pa'y ti dakulap na. Amo na ka di tagtrabaho. Iso nga min ti buridak manang. Kat anya ti trabaho na. Kasla kamutlaan ni tatang. Nagado ti saludsud na. Napatag dagita abanag. Nangro na kadagituyen a panawan. Narigat ti panagbiag. Narigat no makiasawa ka iti sado. O, nag-awid din ni... Anya itayin tinagan na. Ni Boyet. Apay ngay, adi namat kinisayan di inlutok kapansin. Awan ka no tiramraman na nga raw. Nakapilpili. Kasta ti klase a lalaki, ti pakiasawaan, Babylin. Di mo ba ngamin din na ukan uri basit a karne? Awang nga ro ti karne. Pangalaak ngay iti karne. Siya kung ti manginom da ito'y Diyos adi na ininom. Tapno saan ka manin nga agreklamo manang. Day tapay ti may sa akumentok iti day di a tao. Apay adi na ininom day ta Diyos at inimpla. Mas daawa. Maya magtitimpla na para kanya. Kurang ka no, ti asukar na. Day jay ti pakiasawaan, Babylin. Ay sus, adda pa'y panawon mo ngagpanuno. Uyet! Ada kami di tilikudam ka ni mami, ma? Kaya't nakakasarita, tay bagbagam, akayat mo ti mga asawa. Katwan mo eh. Nagsarita kami kan ni Babylin. Sumango ka kanya, sana computer ti sangsangwan. Maaba ka nga ro, daddy. Bakit? Ipakita man day tay mo apagsaplit. Isaplit mo. Unay kayo matay. Tratundak matakas lobing. 30 akon, mami. May, 30 mon. Hanggang kasla ka ubing agay ay ayam iti computer. Itay pa'y bigat, asipsiputan ka, Joshua. Kalpasan ti panagkapim. Nagdiretso ka adagos iti sangwanan ti computer. Alas 11, nga magay ay ayam ka pailan. Anya ngay kumateramidag, daddy. Nagado dita, no kayat mo. Ikagaplay iti trabahom. Anya ti serbi a college graduate ka. Ita ibaga mamangasawa ka nga awan trabaho. Ado dita pag-applyan. Naglawad yung daga tayo. Makatalon ka? Makabangkag ka? Basta kaya't kundi mga asawa, mami.
Agasawa kami kan ni Baby Lee. Suminata iti pagyanan. Tapno saan tala ang anak ka dependar kadagiti naganak ta. Isungar da dito'y daan abalay mi ti pagnaidan ta. Awan ti makibiyang ka data dito eh. Diyak kayat adumaw dawat tala ang ititulong kadagiti naganak ko. Taamok, akabaulan na kami mo't abyagan. Apay ngamin adumawat kay titulong kadakwada. Madi ah. Iso nga rod, nga agbiro ka iti trabahom. Wen, talaga dahi tataramidak. Naskan ang maadaan kan iti trabaho. Sakbayak nga ganak. Ado dita pagserkan. Saan ka madanagan? Bayam niya ding mo bibili tapno masursuro na tiyag pamilya. Naganak ka nung arudan, iso amapan ko bisitaan. Dami nga tan trabaho nila kay na. Day tapay, ti kayat ko amaamuan. Nay, anya serbi na nga college graduate. Awam mo trabaho na. Ada siguro trabaho nan Ay, no sana makabirok iti trabaho na. Dalawa mo ti dagada. Mulaan na. Saan da mabisinan, tatang? Kangaruday, padamagan naktaw. No anya ti kasasada. Wait! Manang, imbag man tabi misita ka dito balay. Ay na, nag-cute mo tanday ta anak mo. Imbag ta karuprupam. Apay ngay asumanangit. Mabisin, manang. Kat itimplaam ay tigatas na, wano pa suswam. Awan tigatas na manang. Awan igatang mi. Apay nga awan, kunak man no adda trabaho nila kay mo. Atay, Jenny. Dita silid, siripot man. Di mo ipadlaw, manang. Agungat no maisturbo. Yes! Naglaing ako. Naabak kong nagiti kalaban ko. Naabak kayo amin! Woo! Computer mo't nila kay mo. Yes! Kastanan nga agmalmalam, manang. Awan trabaho na. Naabak kayo. Ibabaon ko. Amapan mang sapol iti trabaho na. Uwan mo't awan. Ang saan mo't amap-mapan. Ay, kasanon nga iti panagbiagyo. Awirong mo't ani, baby. Ta isaganak dagiti ilakok a barbecue. Ikabil mo lain ka di kami di taindayon na. Anya ti aramidam. Masapul nga awitam tapno saan nga agsangit. Makapanlog nga awitan. O sika nga ro ti aglako. Tasyak ti agawir. Mapanak layan dagiti babarakada ko na. Nakon. Boyet! Agsubli ka! Tulungan nak ditoy! Aglaklako ka iti barbecue? Alak ka ba iti ubeng? Wan, mami. Ayan na nga ni Boyet. Ay, napanagay ayam iti computer, mami. Ija ayan iti barkada na. Unay mo't dayta nga aramid nan. Ay, ang sangit manan. Ama nga no napunno ti diaper na. Lampin ti usaran mi, mami. Lampin? Apay, alampin. Awan mo't igatang mo iti diaper, mami. Taging ka ita. Awan pa'y trabaho ni Boyet. Kat no may ijay balay, kanayon na nga ibaga nga ada trabaho na. Ala, mang tedak iti kwarta nga igatang mo iti diaper. Gatas na, ada ka de, kaibibus na laang mami. Jay babasit laang ngamin tikat gatangak, tawan kwartami. Unay mo't daytahan a panagbiag yun. Makangag kanyak dayjay a Boyet. Tehunan, awan trabaho ni Boyet aging gaita. Ni Baby Len, timang bibiyag kan kwa na. Kanya serbi na nakalpas iti kolehiyo no saan nagtrabaho. Sikati mapan ijay. Kasaritam, tanusyak, sigurado, makangag kanyak. Talaga kasarita. Kat no di na pa'y maiturad nga awiran, jay anak da.
Lakay, basahan day tayo. Anya day ta, basahan mo na. Ipabasan pa lang mo. Nag-text di kasinsin ko ija Manila. Kasapulan da ka no ti welder. Inrekomenda ka. Isuamapan kan. Anya, nagadayo mo dita Manila. Ikan ka iti pamasahim amapan. Adayo unay dita. Kasano kayo nga agina, no mapanak ang trabaho ijade. Kasapulam ti agtrabaho. Tawan kwarta tayo. Adayo nga road. Dinak mo lang matulungan dito balay. Ultimo agaw awir, syak amin. Pati pagbiyagan tayo, syak amin. Ituloy ko man lang yung tagay-ayam dito yung cellphone ko. Saan mo kaya ti mapan agtrabaho iti Manila? Sikan ti mapano kayat mo. At dati kayat ko nga, applyan nito eh. Asidig pa eh. Kating ka agaplayan takasapulan tayo ti kwarta. Uy, mapanak to. Nagsangitin niya anak mo. Mabisin ngamin. Awanan gatas na. Makamuka mo tin ah. Puro la amin ang problema ti bagbagam kanya. Makauma kan bibilin. Gumatang kamot na itilakok a barbecue manang. Awan pa'y buhay na manok. Kasano nga daw may gumatang di talakom, kat madlaw mo't asaan anaimas. Nagbabasit pa'y. Ipapaibos ko nga rod manang, tapno adamanan igatang ko iti kanan me. Kat nilakay mo nga'y. Naku na amapan agbirok iti trabaho na. Nga maging ita, awan pa'y asim mangpet. Italaang agbirok iti trabaho na. Wan ata pinilit ko. Ay na, kas lakimpet at imul day ta asawam. Ta nakadependar laang kan ka. Ay, hindi nakto pa'y matulungan nga aginaw. Sak amin. Gapo iti timul akimpet kan ka. Nakakutkot tungkan. Mala, gumatang kamot din manang. Sige, supot mo amin nun, tabayata. Imbag lang nga ipakan ko kadagiti asok ijay balay. Nasaya tagluto kan. Kat, ada trabaho mon. Trabaho sa asawa mo. Kat isumati ko ng mga aramidom ijay ili. Isuan na sa pakaanapan. Hinikado ka nga mo. Trabaho nga. Adula amin na ita. Anya nga ro tinapan mo inaramid ijay. Panak nagbuya ti basketball. Anya? Dahi talaang tinapan mo inaramid ijay? Adhak dito'y balay nga agaw awir. Nagsaganak pa iti ilutok a barbecue. Napan ka laang nagbuya iti basketball? Nagluto ka gidin ta mabisina ka. Ay, agsang-sangit manon ni baby. Sumunangin mo dahil tang ubing. Ingkamot bagkatanan Mabisina. Pakanan nakpay. Rumbang lang pag serbian nak. Ta asawa ka nga raw. Nakalok-lok mo ba ganti asawa? Wan atatang, taawan mo't nga rod trabaho na. Dahi na computer ti aramidin na. Ay, pudno, ti ko na ni manang mo kasla tibel akimpet. Madi na kaya ti agtrabaho tatang. Uwan ata, da ka amang biyag kan kwa na. Ay, di nakpay amo tulungan. Kay pakpakita mo't akaba ilam amin. Wan ang marigrigatan akon. Hitaam man tilangak. Wan, makita ka bakitan kan ni manang mau. Agbabawi anak ki asawa iti timal. Ah. Ay isti sadot nga awan am muna. Ay, pagawidam ka ijibalay dan. Agawid ka mo ijibalayan. Ikaten tayo day taatimal akimpet kan ka. Pinapanaw na kiti ni bibili ni Jibalay may. Saan kami namas daaw no apay? Sadot ka nga bin. Di mo pa mo atulungan ni bakat mo. Daddy, mami. Di ka man naging sasangit ni tanim. Sikat ti ating baso. Awan ti sadot iti pamilya tayo. Si Kalaang! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Awanan ti maisaang mi manang, agbisin kami na talagang. Nay, bungal kamot tanading ko. Saan aday ta ti bagbagak manang?
Ti makan mi ti rason no apay nga imayak dito'y balay nyo. Ay, wala niya. Nadlaw ko laang mat, abungal kan. Pabuludan nakman pay lang iti bagasyon. Kanayon ka lang nga umay bumulbuludan. Timot la suksukatan. Sukatakto. Nalugi mo ngamin nila kay ko. Nalaylay amin amula may gaputa saan na nagtudtudo. Kat, pag sa pulom ay iti sabali at trabaho na. Siyak, tagbirok manang. Anya ko mati maserkam at trabaho. Kat dimpay nalpas ti grade 6. Amom ti agbasa. Amok mat basit Gabrod kan. Anya mo ni manangan. Kayat mau, amaya dayo ak iti pamilya. Isungarod nga agabrod ka, tapno matulungam ti pamilyam. Panunutak pa'y. Sa nga saluplaang ti may pabulod ko kan ka. Nayunam mutan Anya nga iti kanan may no ipabulod ko amin. Jak kayat ti agsardeng nga giskwela. Nagkunang agsardeng ka nga giskwela. Dananang kantata. Awan ka no ti kwartami. Jak mat kayat ti agsardeng Ad-ada kanya Awan ti sumardeng ka data. Mga ramid tayo ti wagas. Tapno makaadal ta. Win Apay ngay apagsardengan data. Talaylay amin ang dagiti mula ka na itong bakit. Apay, nagladingit ka. Mabiyagta ka de. Saan matgit niya? Bigat aldaw malem nga umay ka dito'y bangkag mo. Buy-buyaem dagiti mulang. Masaya nga anak nga ron, tado ti regat ko. Amo ka. Nakautang akpay. Kasano nga ang mabayadan dagijay. Ay, sapay adda interes na. Dakil pa ya. Iso asurutan ta dyan baga ni manang mo. Anya dayjay? Agabrutak ka no. Panawan na kami nga ama. Nasken nga dag sakripisyo. Tapno agbyag tayo. No panawan na kami. Kasano kami nga Ay, susagtal na ka man. Ah. Pagsangit ka kidi. wa- Kapoy mo ti pakinakam mo. Agtal na ka kunak na. Agabruda. Tapno agbyag tayo. Among, adda nang ko pagtungtungtungan dananang kantatang. Pigsam nga ibaga. Agabrod ka no ni nanang. O di na siyat. Igatangan ng iti sapatos kong original. Oray sakmat Og pagatangak iti cellphone ko anangina. Rina! JB! Ha? Apay nanang? Asino ka na kayo ti aginaw? Ha? Ni JB Agibaon ka manan. Sikat ti aginaw. Nirina ka di. Isos, agpin na to dun kayo manon. Kasanon, no makabroda. Agpin na to dun kayo nga aginaw. Bakit? Siya ko dagin na. Baya mo nagitan nakta. Basa day ti libro da. Ay, sapay nagado day to iinawan. Tawan mo tinaginaw itay agsapan. Napantagod nag-eskwela. Napantaman di bangkag. Sinarungkaran tamod nagiti mula na laylay. Kasano ngayon no makaabroda. Ah, Si kanto akanayonan at aginaw. Aglaba kas kada aglinis dito ibalay. ituloy ko ti agbangkag Pawitan nak to iti pagpunak. Rumbang laang lakay. Jakto kayat agaputa daak ijay abroad. Agtugtugaw kayon tulatan nga agururay iti ipawit ko. Ay, sana mapasamak da ba kahit? Mala, makaamukan nga aginaw. Takadwaan nak ni manang ko nga agpapasport. Kan aglabakan tumatan, ha? Irwarong mun aji pasahe ta. Agbayad kan dita driver. Asidagtan iti pagpapasportan. Awan kwartak manang. Awan kwartam apulos? Si kapay na ang tiag pamasahin. No awan kwartam. Di anya nga iti pagbayad mo iti pagpapasport mo. Ibayadan nak pay laang Anya? Isumot lagayam nga inawis nak. Syakmot gayam ti agbayad para kan ka. tabayadan kanto. Ay,
Awan manon di naglakwan mo iti apit mi amais no kastoy laang. Ito bigatin ti flight ni nanang yo. Oh, JB, inyati makunan, tamapanan ni abroad ni nanang yo. Naladingit ak atatang. Oray siyak man kita man tatang Adan luwak. Luwa nga, awan tubay. Agdram-drama ka manan. Oras siya kat maladingitan na, iti papanaw ni nanang yo. Agam para iti pagsayatan tayo dahito eh. Agpagatangak to iti cellphone ko. Agpagatangak mo't iti branded a sapatos ko Ay, hagtal na kayo man nga kapsat. Kasla maragsakan kayo pa, pumanaw ni nanang yo. Mayat gid day, tagipaw iti kwarta tayo. Ayan yon. Ay, ni nanang yo, birbiro ko na tayo. Ay, ada kami dito salas, bakit? Asino tagin now? Na, Saan asya? Di na kita nakastarina Naginawak hindi namin sangal daw. Good, siyak mo tinaginaw iti kanan. Asino taginaw kada kayo kuna? ala, siyakon. Apay ngay, asikamot laang nga kanayon taginaw lakay. Agrib-review nga ro, dagito ubing. Kasanon no adda akto ni di abroad. Si kantulatan ti kanayon nga aginaw. Saan mo ta? Agsinublat, dagiti anak ta. Rumbeng laang asuruang idang ang trabaho dito'y balay. Saan asika amin? Di ka madanagan. Ala, isimpa mo dagiti alamin di abroad, gamit mo. Ayun gayam, ayan di garapon. Ni, an mo ti garapon? Mangitugotak iti bugoong ken aramang. Na. Imbagla asid si daak ijay. Agrev-review kayo nga agkapsat? Ha? Ay, agrib-review na nang. Kitain nyo basbasak ti notebook ko ni Notebook nga agpaiso, ngam cellphone mo't daytay mo. Ha? Natiliwan. Kundi review kan tumut. Oray si kamot rin Day tamo lat ta cellphone mo, timing-ming-mingam. Wah, agris-research sak nanang. Research nga, kat mo da ka chat mo. Agtala ka man. Alay, agkadal ka pa'y. Malata agbiyahe akon. Itulod da ka nanang. Saanan? Isupay di pagplite yo. Siyakla ang timapan iji airport. Nanang, mamista ka nito. Hoy, kundi arakop ka mat. Agsingsingput kayo. Tulungan nyo ni tatang yo, ha? Tultulungan ni mat nanang. Talaga mat anasingput kami, nanang. Uray di yu ibaga. Talaga anasingput kami. Nay apay, anya di aramidam dito'y turon. Sapay nakatugaw ka dito'y tuktuk ti dakkel abato. Padanak nga rod alumabas ti aeroplano, nagluganan ni bakit ko, manang. Apay, lumabas aya dito'y. Numayaw awan nga Uray, mapayapayak lang. Ay na, saan ang mapasamak dayta? Bareng nga rod. Kat anya nga iti plano nga aramidan ita, taawanan ni bakit mo. Uray Aguray ite. Aguray iti pawit. Dayta laang ti aramidam. Aguray iti pawit a kwarta. Kat, uy, pagpunak nga rod, ngagbangkag manang. Nyamatay. Ah, Day tati kayat ko asawad. Tatang, anya day tarot lutuin niya si daan. Apay, di mo makita. Ingisa sa'yo, te. Awan lawak na karne. Makalantay nga iti karne katawan mo't pulos kwarta tayo. Paano nga gipawit ni nanang? Diyan mo, nalipaatan na tayo sa amat tayo. Doon na bulan na iji abroad, ngam di pa'y nagpawpawit. Ang dram-drama ka manan. Tatang, napukaw di cellphone ko. Kasano na pukaw? Natin nagsama dito ibang ko. Nasaya at atap no, saan at tumanistar aramidam. Ibagam to ka ni nanang mo na pukaw ti cellphone mo, tapaw itan na ka. Ibagak tumot anaper diti sapatos ko, tap nagpawit met iti sapatos. Ala, nakaluto ako na. Mga tayo, anusan tayo tinggi sa asayote, ngawan lauk na karne. Agam sakbay amangan tayo. Damagak pa'y kada kayo. Asino ti aginaw? Ha?
Mamimiskan bakit? Agawid ka kuman. Pudno dagita anwam, wano ko namlaang. Ay, pudno! Apay ayangag sangit ka, agipang ita kun iti kwartayo. Ay, agyaman ang abakit. Ay, makaisam akong tagpawit kan. Jay ipawit ko, pagpuunam ijay bangkag mo, ha? Ah, ay, bakit? Jay daduma, pagbayad iti tuition dari na kan JB. Gano adda mabati, igatang yu iti usarin yu di tabalay. Ay, bakit? Ay na, thank you ah. Gastusan yu iti nasaya at di ipawit ko. Tasaan analakati agbirok iti kwarta dito'y abroad. Bakit? Yay! Addan igatang ko iti cellphone ko. Saan nga igatang iti cellphone dayta? Apay, di mo naawatan timbaga ni tatang apagbayad mo iti tuition mo? Amok apay, anya ti pangipagpagarupam kanyak, saan ang makaawat? 1,000, 2,000, 3,000. Pagbayad mo matlang iti tuition mo dahil ta. Di ka man sumanaw. 2,000, 3,000, 4,000. Ado man ti kwarta mo siya. College sak nga ro din. Kat high school ka pa ilang. Apay nga min na pagkumparaam. Napanan ni tatang. Apay, abiro kong kanya. Awan samot ang nagmalmalam dito'y balay. Isong ado, tinaorno nga iinawan ni Jilababo. Sino ngayon tagin now? Ada pa panan mi kadagiti barkada. Kadwa indak ang mapan gumatang iti cellphone ko. Sikan atagin no. Inak gumatang iti sapatos ko. Ala ka. Sapatos matgayam ti pangigatangam day time pawit ni nanang. Ni tatang tun tagin now. Asino di malalaki nito? Asino di malalaki? Ha? Ay! Dua talang wait na malalaki dito pare. No yan na parte kakit kasla kayat ko ti dumanog kay. Ne. Apa nga pare? Panagling nakitsak ni Superman. Panagrik na kumayat katsak ni Batman pare. Aglaban taman ta. Kita hindi no asino tinapigbig siya. Ay, nabigbigsa ka pare. Batman ko naman. Tistingin taman. Ha. Napulat mo ta ni Batman. Imawagak, taibagak nga aday jay police station nila kay mo. Anya? Police station? Anya nga itararamidan na ijay? Dinanog na magayam jay kumpari na apada na anabartak. Di indarom da, Ay, unay matan. Kunak man no agbangbangkag. awan ti agbangbangkag. Karuutan ng ajay bangkag yo. Pulos, adi na linin-linisan. Kat no nagipawitak iti pagpuunan na. Inyinong namat. Iso nga ita, indarom da. Anya lakit din dagita nga imbatik a pamilyak. Napanak mat ita, ije balayo. Abmom no anya tinasang putak. Anya nga'y manang. Jay lababo yo, anapunno iti mainnawan. Makut-kuton dagiti pinggan. Bot-bot dagiti kaldero yo, asaan inain-innawan. Ay, awan lat tagayam tinagin innaw. Asino ngay ita, ti aginnaw kadagi jay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Kaalalak ni Pulbos idi napalabas alawas. Umay nakman lakwanan iti pagpapintas. Kat, tapno dada pumintas kamit ala amunday to ilusyon. Tapno saan ka nga agkurkursing. Ay na, isukat na kanila kay mo agkurkursing ka. Saan pa'y laang maripilang? Bay amon agkursingak. Apa yan, Maray?
Adda pa natang ko, Mare. Mangrugrugi. Ay na, adda agas nga awit ko para iti mangrugrugi apa nateng. Oh, dayto oh. Kumpleto ka talaga, Mare. Mayat dayto nga iapros mo di takarabukob mo no kasta maturog kan. Pagsuob mo mare, ay na nagmayat. Agimbag adagos aday tapanateng mo. O sige man nga, Rod. Padasag man daytoy. Ay na, mayat dayta ko nagtumot. Manungay daytoy. 700 laang. Ay nagnginan. Awan latawar nan. Ay natawaran pa'y laang mat. Kita man mat ti pinagnak nga imay dito'y tinga ti taltalon abalayo. Nayunang pa'y kitni Ay unan niya. Awan ti pagnayon ko. Iso nga ikan kalaangan itinatang asidaan nyo. Ay may mayat manin amare. Thank you very much. Ay na, nagdagsanan dayto awit ko anatang. Nagdadakkel mo't ngamin akarabasa ti inted day dya ako marek. Kusme lakay! Kusme! O may nakman tulungan! Kusme! Ay, bakit? Adakan? Awit ang manday to'y awit ko anatang. Diyak mabangkat. Ne, nangalamit iti ta. Inte jay kumarik alinakwak ijay nga titaltalon. Swertek italakay. Tana ipaibos ko amin alakok apag papintas ken apros. Ay, kit nasaya at abakit. Ayan ngay dagiti anak ta. Adada ni Jay Unag. Ni Jenny, aglot-loto matlaangan. Ay na naglaing kan, imbes asikati agluto, nipay tatang mo anabambanog anag konstruksyon. Ne, aping agkusilap ka, day talag cellphone tiar aramidom dita. Ala, ing agluto. Bay amon, ta siya akong tagluto. Bay am nga ag-review ni Jenny. Anya nga grab-review, kano ag cellphone tiar aramidom na. Agrib-review ak nanang. Anya lakit din aya. Kita agman data. Oh, dayta oh. Review data? Research? Nakaungungot kayo. Kita man ni Jenny lakay. Adda ijeruar anak katugaw nga adda katintinawag na iti cellphone. Kita mayat ti kakatawan na. Ay, kit bay am Amangan no gagayim naman. Sino agayam na? Lalaki wano babae? Babae siguro. Nukasta na akanayon dayta. Makiasawa di na oras. Bakit? Apay atay tangamin di pampanunutam. Kat kastamit itadagiti agtutubo akapadpada na. Maki-textmate da. Inton kuan makiasawa dan. Saan mat siguro nga aramidin ni Jenny dayta bakit? Taam mo na magtirigat taamang papaadal kadakwada. Bilang, ayan maun. Ni, nagsapa ka magtaan tatang. Diyan na sapa, kano alas 7. Ay, mapantan taatid dog ti pilay ya ospital apagpa-check upak. Kasano nga ay tatang, katjak pa'y matnal-nal pas dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kitalaga akasta, tasikati na. Trabaho amin Nabanbanog akong nga agbalbalin ananang. Kaya't kumat-kumati agin ana. Palasang ko, awan ina na ti panagbalin nga ina. Nakarkaro ti sitwasyon ko ide. Tanasapa ak anabalaw. Siya tinangisaksaka di ti panagbiagyaw nga kakabsat. Ay, jak pa yun masagay sa itibuok ko. Gapo iti kinaado arigat ko dito'y balay. Oh, Jenny, Sabado ita Nagsapa kayo mang ririing. Kat aglaba ka Aglinis ka dito'y balay, tamapanak agisursor itilakok. Ada pa panak. Sabado, adda papanam.
Agaramid kami iti project, iti balay ti classmate ko. Naglawaan ti Lunes aging gat Biyernes a panagaramid yu iti project. Panaglalabakan, panaglilinis kumamutan ati Sabado. Apapros! Agas ti gurigor, kan saksakit! Gumatang kayaon! Mari pilang. Maray! Aray, sika magayam? Uwan maray. Makadandanong kapay gayam dito lugar mi nga may aglakaw. Uwan pare, dito'y gayam ti ayan nyo. Uwan maray. Makar kami dito yain. Makatawunan na. Ay na, nagdakkel da ito'y balayo Kit umunag ka maray. Tapno makitan pa iyunag. Saanan pare, taaglako akpay. Kitni, aldawan, awan pa'y nalakwak. Umunag ka, takitayag man nun, yada kita katangag ngay laklakaw, mapapros, yada kita ngay. Sige pare. Ay na, nagmayatan da ito in-serve mo at siya kanyak pare. Imported nga min day tatsa maray. Impawit man ni kumari mi bro. At dan iji abroad ni kumare minda. Nabayagan Isumit lagayam nagdakkel da ito'y balayo Inanusan na mo ta maray. Kit padamot lang da dyan, aglako-lako iday. Agabroda mo ko pare. Ngamjak mo't ngamin mapanawan dagiti anak ko. Anos laeng kan sakripisyo maray. Ay mong gayam. Ipakita man kanya dagiti lakom ta mangkitak man iti katangag. Ayun pare, mabiit na ang ipakita. Mabalin ko nga yaban dagiti karobak ta gumatang damay. Ayun na pare, mabalin. Kakabagyak amin dagiti kakarobak dito ay maray. Iso ano ibagak a gumatang da. Gumatang da. Ay na, naibos manandagiti lakok lakay. Ginulpid akong parim amagno. Ay kasta aya. Ay wan gayam, nabayag kami na sana nagkitkita kahit. Imakardagayam. Ay na, nagdakkel di balay da. Tanagabrod di asawa na. Ay, bilangin taman tinaglakwak lakay. Ay, mabiit laang bakit. Kuha ngamin, awan pa'y ni Jenny. Anyang awan pa'y? Saan pa'y asimang pa'y? Anya, kani nasip ngatan. Napanan na ngay. Nasip ngatin at agalas 8 ni tirabi eh. Ay, katbirukan da. Ay, mabait lang. Agtugaw ka pa'y. Ning, saan ka kadingag nervyos? Tumakder ka dita. Tabirukan ta ni Jenny. No ba 24 oras? Asaan pa anagawid di anak mo, Mari? I-report yun iti pulis. Napanan nila kay ko nag-report, Mare. Napan kayo kumaitibalay dagiti babarkada na Napan kami, Mare. Saan kami tupay anak na turong nga gasawa? Taday tala nagberbirok tinararamid mi. Awan lat makaam mo? No sa dino tinapanan na? Nagkuyog na kano'y boyfriend na. Anya? Mano ayat itawon na di balasang mo? 17 na pa'y lang, Mare. Ay, minor de edad pa'y laang. Parparitak ama ki boyfriend. Takayat ko nga rudmat ama kaadal. Tada kami kinitatang na. Saan kami anak kaadal? Ngamita. Nakitaray sa amat tandya anak ko. Saan pa'y kumamot? Tanagubing pa'y. Agswer-swerte akiti pa naglako-lako. Takanayon amay bos tila ko. Ngumapay nga tagmalmalas aksamot dito anak ko. Sapay la kuma, tama ka amiris kat agawid mat laang di balasang mo. Mare, umayak man gumatang itilakom a pag-apros. Diyay kasla ginatang ko ide. Aywan Mare, adu atila ko kakasyay. No kayat mo, kita dagiti nagsangpet abaro alako. Sige man nga rod, Mare. Dahito iti baro alakok, Mare. Pagikat iti pekas. Mayat dahito, Mare, para kan kakapik pekas.
Saan kan samot na makasao, Mare? Tagsang-sangit ka mo to. Malagip ko nga minjanak ko. Saan ka pa'y nga ron nga ag-sales stock? Ako, Mare. Umay naktulatan lakwan, ije balay no mayat ton tirik nam. Mabalin ka latamat alakwan, uray no kastuyak, maray. Ngam saan met nga ron maawis tirik nak agumatang? No kastang agsang-sangit ka. Nakitarayan ni Jenny, tatang. Aniya? Nay, di pa'y naggraduar na kita rayan. Kunak ano malpas na ti panagadal na. Saan mat gayam, ta sa bali tararamidan na. Ay na, dimla binagbagaanan. Anya ka ta saanan. Makita na mo't tirigat mi anaganag na. Kahit sa dinungay kanutayan da ita. Ijay asiguro lugar di boyfriend na. Sa dino ay atin lugar da, tamapan tayo berukan. Ijay Manila, tatang. Naglaway di Manila. Sa dino kumangay ti pangbirukan tayo kadakwada ijay. Ay, kasi kamay tanakaw. Ay, kastoy gayam tagbalin nga ina, tatang. Nagrigat. Ay, puno na ita, narigat at talaga. Kaskarina ay agamin, tagbalin nga ina. Sa anak pa'y asumra kita bakit? Tama titirik nak. Aginanakap ay laang, tasyak ti mapan aglakong. Napan ka man ang naglakoy di kalman. Aginanakamat Pag ginanaanak, kat pa nagbabayad iti tuition dagiti anak ta. Yakmat ngamin kabailan ti mapan nagtrabaho ita. Oray pilitak. Nakapsuta ka talaga. Ay nalakay, apay ngamin apilitom day tabagim, no saan mo akabaulan. Mayat tumat siguro ninton bigat bakit? Alang arod, aganad ka bakit? Ama pa nagisursurmanan kadagiti tagilako. Agyaman na kapare, tagimatang kamanin itilako. Walang yaman na mare. Ngam, mapanmulakwan dagiti kakabagyak. Taimbagak nga umay ka man naglakaw. Un pare. Ibagam to kundi kumpare. Na umay kon to pasyarin man, di balayaw, mare. Un apare, umay ka. Napayag kahit saan kami ang nagkikita. Aginom kami tuman. Mabalain, mare. Ay katun apare, mabalin laktan. Lakay, sanak ka di payapan panawan. Tanisan pa nakalpas iti panagadal dagiti anak ta. Dinakman sangit-sangitan bakit? Tagang angasak pailan. Unangam agngangabit kan samot tan. Anyang agngangabit nga ibagpakam. Naoperaan naglaang si bibiyagak pay. Nangagkumit ka, dyan pagati doktor. Ama sa apol laang. Ngagpapigsaan. Imbaga na asaan ka kanun ang makapagtrabaho itinadagsan. Dahita ti parikot ita bakit? Kapilitan asya kun ati ang trabaho para iti pamilya tayo lakay. Ay, na yun pare. No kaano akpay nga may bimisita nga dawit ko nga arak. Isupay mo ti pa nagsakit mo. Naopera anak pare. Kay, kasano nga da ito arak nga wit ko pare. Di saan ta nga inom mo na. Agsublikan to pare. Iso nga idulin ko pailaang. Kat into nagsubli ka. Mabalinto mo siguro nga uminumak iti arak. Sa bagay mo't kidiya pare. Ala, nagpaimbag ka nga rod pare. Tagsubliak to manay. Sikalat nga rodan ti agbirbirok para iti pamilyayo, Mare. Kat, anya pa yan ngay, Mare. Ay, kaasi kamot amagmag na, Mare.
Ay na, di mo man ibagbaga ti kasta, Mari. Adda ama asyanak iti bagi. Bilibak nga rodgan ka, Mari. Napigsa kalatta nga aglako. Ay, talaga akas to'y ti ina, Mari. Adu a sakripisyo. Sa bagay mo't kiti sika ti ina apagwadan. Nakaturog pa ilang ni nanang mo. Tanabannog anapan naglako. Agyaman at tatang, ta nag-reply kayo iti text ko. Diyak pa ilang imbagakin ni nanang mo nga agawid kayo nga agina. Mabisin sa iti anak ko, tatang. Ala, pasuswa mo, tani. Mabisin sa nga agpaiso. Kusme, anya di agsang sangit. Ha? Sika, Nanang, pakawanan na ko, ma. nagpuskol ti rupam nga agpakita kada kami. Kalpasan anak itaray ka. Pilang, uston. Agsangsangitan ti apo ko ta. Mala, umay katagtungtong ka. Apay nga da dito'y deta babae. Ayan di asawa na. Day tangarod kat. Taado ka no ti bisyo na day di alalaki. Pasaray kabilan na pa'y ni Jenny. Awan bibiyang ko. Taday tati pinili na abiyag. Kaasi damot nga agina. Kitaam, nagkutong ni Jenny. Kunak nga rod nga agsubli dalaang hindi to'y balay. Tasyak manan timang pakan kadakwada? Ha? Gumatang itigatas? Kandaya par? Ay na, pagina na undak mo't nabambannog akon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ala, Ramon, lakay. Natay ka nun ni bakit rimeng, di tadaya. Ay, kung naakon kat nga damatay, bakit? Ha? Kasano ti pan nakaamom nga damatay? Nagparik na kanya nga damatay itabulan. Na- May saa bakit ti matay? Anya, mapugtuam no damatay? Gawin. Kuno da pulimi ang mamadto. Anya? Saan la nagparik na kanya nga damatay? No di ka na itagtagainap ko pa'y Agsasao ka ka di itipod no? Gawin mo. Sige man, no talaga mo't lang anapugtuam ti ipapatay ni Nana Rimeng, anyat impatay na. Nalipatan na, tinagangos. Anya? Kila, at di papatay ni Nana Riming pare Ramon. Nakita lay din na minsan na magmag na tiyo. Kasta ti biyag paray. Kamay sa amok amatay day dya bakit? Anya, kasano mo ti pan nakaamom amatay ni Nana Riming? Kuno may sa kamamadto. Ahos, Gawin. Dito ti putam. Addan to umay abagyo no bigat. anya, ayaw na yan ngay. Agbagyo no bigat paray. Wen, nagpiksa Kasano kung mga bagyo? Nagpintas mo ti panahon na. Napintas pa'y itatasan pa'y asimang pati bagyaw. Hmm. Ay na, 100% nga agbagyaw pare. Uray putang. At day tan tinapigsa nga angin bakit? Agbagyaw. Ay, wingaraw, lakay. Sigurado nga agbilib manen kanyak ni pare dadaw. Taimbaga ngaming kang kuha na idikalman nga dadumteng anapig sa abagyaw. Anya, kasano ti pan nakaamaw nga dadumteng anapig sa abagyo? Jak ibagbaga. Nalainga nga rod amamad taw. Mariknak no dadumteng adidigrawon no adamatay. Anya? Alalala, isaram dagiti tawatan eh. Pumigpig santi angin. Talagang agbagyaw. Naglaing, na pare Ramon. Napugtuan na nga, agbagyo itangal daw tiyo. Anya, napugtuan ni Ramon nga agbagyo ita ko nam. Wine ba ka ito? Mamati akong kuwana.
akabailan na ngagpaiso ti agpugto. Patpatyam. Sa anak amamati akabailan ni Ramon ti agpugto. Ape anak ko nam dahita bakay. Kano nabuyak idikalman iti damdamag nga adda dumteng abagyo itang. Anya? Mamati kalauna yan kin ni Ramon. Di kanto mga minagbuy-buya iti damdamag. Ala, Ramon, lakay. Nadisgrasya ka nun nila kay Tomas. Ay, kunakon kahit nga dala kay ama disgrasya. Ha? Nagparik naman ang kanya nga da madisgrasya alakay. O, na yan na pasamak. Napugtuam manan nga da madisgrasya. Gawin! Nagparik na kanya nga da madisgrasya alakay. Kubo alakay ka tinakitak iti parparmatak. Anya, agpaisumot ako ba nila kay Tomas. Ay, isong agpaiso. Nila kay Tomas di nakita iti parparmatak. Ay, nalainga ka talaga amamad daw. Sige man, no talaga matla ang mapugtuam no anya tinakadisgrasyaan nila kay Tomas. Ibaga man. Natinag mo nila kay Tomas. Aha, kunak man no nalaing kang agpugtong. Saan mo't ang natinag ni Tata Tomas? Anya? Dinong party motorsiklo, jay bisikleta na. Ay, isumit! Natinag nila kay Tomas manipod iti bisikleta, gaputa na dungpar nga rod iti motorsiklo. Anya? Anya ka nga oras ana disgrasya nga eh. Alas 10 ka na, iti agsapa. Sa dino a lugar, tinakadisgrasya na. Ijay ka no, batog, ti gasolinaan. Ay, piman mo nga rod, alakay. Kumusta ka ngayon, Tata Tomas? Ay, nasakit pala ti patong ko, Ramon. Dandani, jak pala maigaraw. Nagparik na kanya ka madisgrasya ka. Anya? Amok adinong par nakati motorsiklaw. Iso nga imay kasi narungkaran. Ay, kasano ko nagparik na kin ka ti pan nakadisgrasya, Ramon. Ay, nalaingak ang mamad to, Tata. Nakita nga min iti parparmatak tinapasama kang kakay. Anya? Alas 10 iti agsapa ti pan nakadisgrasyam. Kun ije batog ti gasolinaan ti nakadisgrasyam, sana ya? Ay, amumot niya agpaisaw tinapasamak kanyak, Ramon. Nalainga nga raw. Napugtuak pa nga dadumteng anapig sa bagyaw. Anya? Kawan, pudno ti bagbagak. Uri agdamag kayo kung ni paridado aka anakam. Apay nga itakala sumang po bakit? Napanamay, tapay nagbayag ka nagawid. Ay, nalakay. Nagis-istorya kami pa'y akan ni Auntie Ising. Apay ni Auntie Ising? Ay, no inulit agtatakaw dya balay da iti rabi ay. Ay, kunakon kahit nga damatakawan. Anya, amumanan nga damatakawan? Kuwin. Nagparang iti parparmatak nga damatakawan. Anya? Ni mo gam Auntie Ising ti matakawan, nakitak iti parparmatak. Ay, kaasi mo nga rod no kasta. Ay, madandanagan ni Auntie Ising. Gapot agmay may salang iti balay da. Kasi mo ti di agdanag ngay. Ay, no amok la ko mga iso ti matakawan iti parparmatak. Pinakdara kadagos. Anya kalakit din, Ramon. Parparmatat ibagbagam kanya. Kaway! Kuno naglay nga amamad taw. Amok ti mapasamak iti masakbayan. Ay, no talagamot lang anag parang iti parparmatam amatakawan ni Auntie Iseng. Anya nga rod tinatakaw kan kwa na. Alaman? Tinakaw da jay TV na adakkel. Saan a TV tinatakaw kan ni Auntie Iseng? Inalada, dagiti agkakangina nga alahas na. Ay, mong gayam! Ay, una no TV? Ay, sumardeng ka man, Ramon. Saan matapod no ang makitam ti masakbayan? Ha? Agpampamarang kalaang. Ay, saan ang agpampamarang bakit? Talaga ang makitak ti mapasamak iti masakbayan. Amok ti tinakaw da ken ka, Auntie Iseng. Anya nga ay, Ramon. Tinakaw da dagiti agkakangina nga alahas mo.
Ha? Kasanaw ti panakaamam iti dayta. Kaya nalaing nga amamad to. Makitak ti mapasamak iti masakbayan. Aniya? Uy! Kasano ko maamamwak, anatakawan ka idirabi oh. Ha? Awan ti sabali anakaamwak, anatakawan kayo idirabi antay. Nagparang lang amen, tinapasamak kanyak iti parparmatak. Naglaing ka matano kasta, Ramon. Wala! Naidumdum at ikinalaing ko antay. At the supernatural power ka. Apay paray, tapumanag na ka mo dito paraanga mo. Ay. Ay, nagrairan na kitag tatakaw pare Ramon. Saan lang ni nana ising tinatakawan dito lugar tayaw. Anya? Dua babalay ti inuli na kitag tatakaw. Hindi rabi ay. Ay, kuna kung kay. Ha? Dua abalay tinagparang iti parparmatak a matakawan. Anya? Makitak namin ti masakbayan paray. Diyan ka may rupahanan na kitag tatakaw. Ay, sayang paray. Di mo laki din na ilasin. Tiro pa na gijeng agtatakaw. Rabi nga minti pa nagparang dagiti agtatakaw iti parparmatak. Kumano aldaw? Nagsingit. Ha? Nakamotorsiklo ka dagiti agtatakaw. Nagparada da kano iti adayo pasit ti kabalbalayan kay. Ayang. Gawin! Agore ka. Apay ta pumanagna ka ngay. Ay. Anya sapsapulan. Kung naaman no makitam ni masakbayan, pare Ramon. Rumbang kumang amumon no niya ti sapsapol. Ay, kwa. Ay, agore ka. Di mo't agkuriti superpower ka. Iso adya ka mo. Sika talaga. Pare Ramon, sapsapola, di kinilas ka wentaray ti asaw ko. Anya? Ramon! Tingo, agring ka! Ay, Itay pingagtataon na kiti aso. At dan sa mataw iti ruar. maturo ka din. Sana tao ti tatawalan na kita aso. Anya? Ang mga nung tatawalan na nagiti padadang aso. Among matan nga tagkatang-katang nga aso ita arabi. Nga ta, ha? Weng, di ka kadyagtanag ko na eh. Nungay agtatakaw di tataulan ti aso. Ay, apaw. Saan nga tatakaw ti tatawalan da. Wala lang arunan. Ay, nasturbo ka ba di pa naturog? Waturog na kitain na. Asino di sa nga iliyo idirabi yole? Ha? Ay, saan kami mo't ang nagsanga ili itirabi Verna? Apay aya? At damat nakitak alalaki ijay paraangan nyo idirabi Isumat lagayam at tumanaol dagiti aso itirabi Asino nga'y dagiti anakitam? Kunaklakit din no sa nga iliyo dagijay alalaki. Ay na, ang mga nagtatakaw dagiti Verna. Nalabi, Julie. Sapay agraira dagiti agtatakaw ita dito'y ili tayo. Ingkasimpahan dagiti nadadaal nga alad ti balay, lakay. Ang mga namagastrak dagiti agtatakaw. Awan tagtatakaw. Danag mo na ya. At dangarod nakita ni Vernang marubayan diti balay idirabi Dagiti agtutubo dagijay nga standby. Saan nagtatakaw dagijay? Makaammo ka, Ramon. Sapay agraira dagiti agtatakaw dito ili tayo. Saan la amay may sa tinatakawanan dito'y lugar tayo? No di ka taludan. Ay, ungayan bakit? Isaga naman di paggatang ko iti abuno. Masapa ka mapan ni farm supply no bigat. Sige, Ramon. Nakaturugan ni bakit? Nabannog lakit na naglabad ito. Ado nga minti naban na kahit. Ay, uri siya. Makaturturog ako. Diyak pa ko mamaturog tagbuyak iti basketball. Makaturturog ako. Iturog ko. Basapak pa mapan gumatang iti abuno. Ado ti abuno ka mulak itong tigatan.
Simang putin ni pare Ramon naging matang iti abunaw, yulay. Nay, saan pa'y magdadaw? Apay aya? Kadua kanong agabuno itong maramdaman. Isong maya, dito balay iyaw. Kasta ka day? Huwag yulay. Ado kanuka, jabunuan na amula na. Nalabit nga agawid ang dayjay. Uray nga rudan dito balay iyaw. Agkuyog kami to na mapanijibang kagyaw. Sige, dadaw. Urayim latan ni Ramon dito balay. Kasi dega kong iti paggatang iti abunaw. Nakasagana mat katigatang ko na. Adumot ako at tiimot ko. Takasano? Naglawa mo iti bangkag kong abunwa. Di kag tignay iti takas. Nakatutok ti imo kong iti bakrag mo. Anyat masapol mo? Itad mo kanyak ti belt bag mo. Tarasan! Sana, kino paggatang ko iti abuno dahi ta. No kasta ka patay lagat. Saan? Di na boss. Chip, pangasim. No kasta ka itad mo si tatalukod ti belt bag mo. Win. Itad ko ti belt bag kao naglaon iti kwarta. Nalanjulta po ti kwartag bagay. Ya? Ayawanan di kwarta paggatang ko iti abunaw. Kunak man no makita ti mapasamag iti masakbayan. Apay nga rod, di mo nakita ti mapasamag kan ka. Kunak man no nalaing ka, mamad no. Saan mo nga rod anapugpan ti mapasamag kan ka? Sorry bakit. Sana po na mamatuak. Kung kuna lang. Salbag ka, Ramon. Nagbalatakan ka ti mading aramidam. Anya nga ita tinapasamag kan ka. Bakit? Agyaman ka, tasaan nakaapinatay di agtatakaw. Urnusam ti bagbagay. Si kamot lat pagbalatakan ti amin. Ay no, agsingsingpet kan, Ramon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Pautangan ka. Gamit may sa kondisyon, Jerome. Anya dita kondisyon na napaustina. Iya sidag mo tilapayag mo. Tayarasas ko. Sige na. Anto yun tilapay ko. Ay, anya! Ay! Ayaw ko! Jack kayat na. No di mo kayat. Di kamot papautangan iti gatang mo iti branded a sapatos mo. Anya? O anya. Deal. Makamuditan na. Jerome, lakay, gimatang ka mang itibarong asapatos mo. Well, branded data. Ay, kagat-gatang mo lang iti na minsan nga aldaw, iti sapatos mo. Ita, gimatang ka manan. Anya laki din. Branded nga rin dito sapatos. Ay, isulakit din ti paggasgastusan. Nagadon ti sapatos mo. Koleksyon ko dagita sapatos. Bakit? Pwede mo ka di pakibyangan. Ay, mangidasar ka din. Tani, mabisina ko. Itay ka pa ya pumanag na dito parangan, Jerome. At saka di sapsapulan. Ay, awan. Kaya't ko lang ay pag na dito branded na sapatos ko. Nay. Kabarbarong agpaiso na ito sapatos mo, paray. Wala, branded na ito. Siyak lang tada sapatos na branded dito lugar tayo. Anya? Kas makita mahit. Nagmayat ti kulay na apuraw. Awang pa'y gasgas na, Uwin nga agpaiso nga. Kasla ka isusuot mo pa ilang Talaga! Fresh from the box. Kaya nasawan, saan pa naurasan? Kabarbaro pa ilaan.
iti biyag mo, Jerome? Nakasapatos ka dito unag tibalay. Anya laki din ni bakit? Anya ko madakas na ino nakasapatos ak dito unag tibalay. Branded mo ti sapatos ko. Uray pa'y branded day ta sapatos mo. Tada ka la dito unag tibalay. Awan ti sabali a tao, ang makakit-kita kan ka. Anya laki ni. Siyak man tinakita mo ka ulima kak dito nakatugaw. Ala, ikatam day ta sapatos mo, tatulungan nak amapan agburas itinateng, ijay bangkag ta. Apay ngay katak da ito branded a sapatos ko amapan iji bangkag. Ag sapatos ak amapan agburas itinateng. Anya? Nagpintas mo tanday ta sapatos mo, ngayon may diti bangkag yaw, Jerome? Uwin tata, branded da ito. Kano nagnina? Na, branded niya agpaisaw. Ay, kasanaon no mapitakan day ta nagpinta sa sapatos mo. Okay lang tata. Ado pa iti branded a sapatos ko iji balay. Laba ak tumanen ano marugitan? Ay, sa bagay. Adumot kit di ati kwarta mapaggatang mo iti baro a sapatos mo, Jerome. Uwin, samay sa nausumak agumatang kadagiti branded a sapatos. Nariwat pa ilang rumwar kan, Jerome. Ina man nagjogging bakit? Anya, nasa palaunay a rumwar ka. Abangan no makasabat ka iti mangdangran kan ka. Asino kumamot ti mangdangran kanyak? Siyak to pa ti mangdangran kadakwada. Anya? Awan ti rumbeng apagdanagan bakit? Awan ti dagas na mapasama kanyak. Sabali manen day ta sapatos mo. Wen bakit? Kagagatang ko iti kalman. Branded manen da toy. Pang jogging. Anya? Gimatang ka manen iti baro a sapatos mo. Anya kalaki din. Sana bali ata branded nga ron. Di ka lang maagumat gatang itinagni na a sapatos, Jerome. Ay, day talatan ti paggasgastusam. Itay mo pa'y akit kitaan day ta sapatos mo insan. Branded da ito, insan. Pang jogging. Branded nga agpaiso Nangina lakit di day ta. Branded nga ron dinangina. Adaya mo't branded analaka. Sa bagay, insan, madlaw mo't ngamin anangina day ta sapatos mo. Diyan ngamin kaya tiyag isuot iti lalakay na sapatos. Tanong nalaka ti presyo na. Kaya nalaka mo't amadadaal, insan. Ha? Naglamuyot da ito a sapatos. Sana nasakit iti saka. Kas lakutson. Aha. Nay, anya manen day ta nakasupot, Jerome. Branded a t-shirt Anya? Gimatang ka itinagni na at t-shirt mo? Anya laki din ni bakit. Di ka din nagpungtot. Sana balita branded mic. Oh. Ay, sinalbag ka, Jerome! Day talatan branded nga usar mo ti paggasgastusam? Nasamang arot agumatang kadagiti branded nga usar. Kita man nagadot yung mapapal kanyak. Oh. Anya? Wait! Umapal da at agkakapintas ti usar ko. Imay kamo dito'y balay, tata. Anya masapol mo? Umayak ko magpakpakaase, Jerome Barok. Nay, apay nga umay kagpakaase? Kuha, ay mabainak ko inturturod kun atim may diti balayaw. Anya nga minti umay mo ibaga. Umutang ako may ti kwartam, Jerome. Amok nga ado ti urnong mau, takanayon abaraw ti usar mau. Makikita ki di social media, nagiti ipupos mo akabarbaro a sapatos kan t-shirt mo. Kuha, agbayad akto no adan kwartak, Jerome. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. Ay, kuha, pasensya kan tata. Awan may pautang kukun ka. Anya? Kagatgatang ko ngamin iti kabarbaro a t-shirt ko. Kas makita mo't iti suot ko. Nginginaan da ito Anya? Ingka umutang iti sa bali tata. Talagang awan may pautang ko. Umut-utang gayam kan ni Tata Guryo.
ngam di mo pinautangan. Tanya ko mamot ti ipautang ko ngay. Daytan, jay ibagbagakan ka, Jerome. Ikat ka nga, awan mo't makukwartang. Di ka lang babain. Anya laki ni Larnin. Agsaumanan iti kontra kanyak. Sikan, jay tao a feeling back nang ang awan mo't makukwarta na. Shh! Di mo piksahan. Kababain. Mabain ka? Kat agpay sumat ti bagbagak? I-post mo pa iti social media nga ada kabarbaro nga usar mo. Anya laki din ni Larni. Feeling blessed ka ijay social media. Naa? Tunggal ada kabarbaro nga usar mo, inka ipaspasikat. Shh! Sumarnan kan. Kaya mo nga ta? Katsak amo day tangan aramidam, Jerome? Ha? Brandon nga agpaiso dagiti usar mo. Ngam di mo matsoksokatan, day tabot-bot a brief mo. Naa? Ay na, Jerome. Dagitalatan sapatos kan kalugong mo tig igamam. Di mo pa yan maidiso. Managsa ka na nga ron. Bakit? Nagpipintas dagiti usar ko a sapatos kan kalugong. Branded amin dagita. Di ka pa'y lakat nga rod kaidtaon dagita sapatos kan kalugong. Naa? Awan lakat igamam dagita usar mo. Di ka lang maumuma. Di na ka di pakibyangan na yun. Nagadumanin asa dita. Ay, napatpatag pa yan dagita usar mo ngam iti shock. Ha? Danda ni dinak pa yan kasarita. Gapo ka dagita usar mo. Apa, tapagimunam manin dagiti branded nga usar kaw. When no? Dadaalan ti ulom, Jerome. Dadaal ta ulo mo ibagbagamay. Kasano? Numaminsan, kasarsaritan pa yan dagiti sapatos mo. Aha. Talagamat. Pasaray Pasaray kasaritam dagiti sapatos mo. Ibagbagam, asaan da ko maamadadaal. Ay, sumardeng ka man. Anya nga to, no pumanawak langan dito balay. Tadagita langan branded nga usar mo, tika balay mo. Anya. Wow! Agasam nga dito, paray. Ah. Nagporma kamutin nga dalang dito parangan. Kas makita mo man daw. Terno dagiti usar kaw. Nay, huwag paiso ah. May sa abrante o sarmaw. Ay, bilibak ka talaga king ka, paray. Branded amin na kita. Nagmayat nga isuot, ta naglamuyot. Talaga sana ulatan ah, di maibaga. Nagpipintas kun branded dagiti susuot mo ah. Ako pa! Nasumak nga men kadagiti branded, paray. Pasurutak latan ka dagiti bagbagana tata. Mamukmit lang agpaspasikat. Talaga, mate. Agaasam ta nakasapatos amapan iti bangkag da. Ay, dadail ki din ati ulo na. Ay, naku namon tata. Tamo siguro ni Jerome kit umapalak kadagiti branded nga isusuot na. Pagkan anok kumangay. Adula amin data branded tata. Baybayan tayo latan yung paspasikat. Narigat mat no kontrain tayo. Tang sigurado kag sakit tinagam na. Sinalbagan a Jerome? Agka kaiwara manin dagiti sapatos na diti balay. Ay, adda pa imparabaw na iti lamisaan. Ay, maakon amang isimsimpa ka dagiti usar na. Ay, simangpot ka magaman, bakit? Ay, nauma ako na talaga, Jerome. Apay tagungot ka ngay. Di mo pa amo nga urnosan dagiti sapatos mo. Adda pa imparabaw mo iti lamisaan. Ay, di mo man pagpupungtutan dagiti sapatos ko. Branded dagita. Oh, anya ko man branded dagita? Wala, urnosam dagiti sapatos mo. Anya laki din nila Arne. Ay na. Di ka kadyagong ungat. Ay na, sakti makamu ka dagita sapatos. Anyat aramidem dito'y balay, nana? Nakalipat kan San Jerome. Dakol ti utang mo kanya. Ha? Di ka mata nagparparang kanya. Kwa, saan adito iti pagsaritaan ta, nana? Agsarita ta iti sa bali a lugar. Makamu ka, Jerome. Ti saritan kat saritan.
Di mo lipilipatan na ito. Wen. Diyak malipatan day ta saritaan. Ulitak, Jerome. No di ka makabayad dito utang mo. Amomon, di mapasamakan ka. Apay analpay ti abagam, Jerome. Itaman pay, adi ka nagsursur iti paraangan, nakasapatos iti branded. Kuha, diyak kayatin ba kay? Anya ti di mo kayatan? Kuha, madi talaga. Apay aya? Kuha, ilako ko nagiti branded nga usar ko. Anya? Kinapudno na. Inutang ko amin ngayong gatgatang ko, padagiti branded nga usar ko. Anya? Ita ka, sing-singirin na kung di nakautanga ka bakit. Nudyak ka nung makabayad. Asawa ka nung tinagalas ti busis na bakit. Anya? Bakit? Tulungan na ka makabayad ka dagiti utang ko. Pangasin mo na. Ay, kastagayam ha? Makamukay ti biyag mo. Apay kumatulungan ka? Ha? Ipadawat kan iti bakit ang nakautangam. Anyat-kayat mo asaway? Ay, kat asawa umon aja bakit ngay mutangam? No. Di naktumatan makita. Gaputa makisina matan kan ka. Sana bakit di nakipadawat? Jakayat na dyan bakit? Makawarin na kung nagilimod ak bakit? Gapo lang, iti usam mo amadaan iti branded nga usar. Imutang kan. Pasikat ka ngamin, Jerome. Bakit? Risutam, ti parikot mo nga agmay-maysa. Tinak iramraman. Ay, pakawarin na kung bakit. Agmay-mali bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Analine, anya nga dyan deliver dyan nakamotorsiklo. In-order nila kay ko iti online shopping. Napintas a klase ti martilyo. Nagorder mo, gayam nila kay mo iti martilyo, iti online shopping. Oy, uray nila kay ko nagorder mo iti napintas a klase iti martilyo. Anya? Imo na pa'y nagorder nila kay ko iti martilyo, iti online shopping. Ang mga napimpintas pa dyan, in-order nila kay ko. Ngam ti in-order nila kay mo. Anya? Automatic ang martilyo dyan, in-order nila kay ko. Analine? Anya? Adaya mo ti automatic a martilyo, Reyna? Ay, adda Diyay nga ron in-order nila kay ko a martilyo. Kasano, ibagam nga automatic jay martilyo nila kay mo. Uray nga minsaan mo nga ig-igaman, ag martilyo. Anya? Kasano dayta, Reyna? Ay, tumayab pa'y adya martilyo nila kay ikaw, Annalyn. Ha? Adaya mo ti tumayab a martilyo? Diyay nga ron martilyo nila kay ikaw. Aus! Wan, Annalyn, na idumduma, diyay martilyo nila kay ikaw, tatumayab! Aun pinaluta makan dito'y balay. Ay! Anya ka din aramidam, Rolay. Imbarsak mo matanday ta martilyam kadagiti baso. Sadot ka nga sama. Di mo, kaya mo tagluto ka mabisina. Ay, pasensyakan Rolay. Madala ngamin na panak. Iso sa anak pa'y anak alutaw. Ang mga gabuha kiti trabaho. Mabisinak nga gawin. Dapat di mamaw. Ay, ala, huston. Di kan agpong tot, Rolay. Agi na nakakit din, tanay. Nabarbartag ka. Inakaglutaw ni. Bubuon, mataping ganda kita, Annalyn. Wan, aglakla ko ngamin ni Nana Sufing. Nakurso na daak dagito'y apinggan, iso ginatang kun Ma'am, Annalyn, adamot kasta apinggan ko napimpintas pa'y Anya? Wan, Annalyn, imported dagiti pinggan ko ija balay.
naglugan iti eroplano. Imported ang araw no naglugan iti eroplano dagiti pinggan mo, Reyna. Ay, saan mat anapintas dagiti pinggan ang ginatang mo kan ni Nana Sofing? Nagalas. Anya? Adapay sabong-sabong na. Kasla pinggan dagiti babakot ang nagkauna dito yung lubang. Anya? Anya ngay aklase ti sabong dagiti na itatak di tapinggan mo. Kasla sabong mati water lily. Reyna! Ay, imbag pa'y dagiti pinggan ko tanaglugan iti eroplano. Iso tumayab damay. Anya? Tumayab mo't dagiti pinggan mo, Reyna? Ay, wan, analin. Saan lang ang martilyo ti tumayab nga usar mi ijebalay. Agraman pinggan, tumayab. Anya? Saan ba na inawan dagiti pinggan? Ay, nabarsak ka man nun, Rolly. Pingin, imbarsak mo dagiti pinggan. Nabuong danay. Anya din nararamid ba? Ay, mal-malam ka nga dito. Balay di mo ang mutagin na. Pasensya kan, Rolly. Adangamin na panak. Isa ajak pa'y nakainaw. Dito lang ramid mo, Reyna. Di mo marami. Ti trabaho dito balay. Wanan. Di kan agong ungaw. Inawa kong dagiti nangananta. Ay na. Sayang pa'y dagiti nabuong apinggan. Nana Sufeng, italaang anak kaunagak di balayaw. Ay na. Nagadugayam tinagpipintas a display, Wan, Reyna. Ginatang ko dagita a display, idi addaak pa'y ijay abroad. Ay, kasta ka di, Nana Sufeng? Sa bagay, adamot display, akakasta ijay balay may. Anya? Nanginamot lang dagiti display ijay balay, Nana. Ginatang ko, idi agtrabaho akpay ijay syudad. Aya. Nana, ay panagkunakat napimpintas pa'y dagiti display, ngam dagiti display. Madlaw adaan ng dagita. Ha? Nawanan ti bagam, Reyna. Agawid kantanay, ado pa'y tarabidak dito'y balay. Ay, gumatang ako maitipinggan alakom, Nana. Ang awan mo't korsonadak. Nagpapangit mo't. Anya! Nay, iskaw. Kabarbaro mo't day ta sapatos mo. Ay, ari na. Kagat-gatang ko lang itay. Adamot kasta sapatos nila kay ko Napimpintas pa'y. Anya? Nagpangit day ta sapatos mo. Nagkauna ti style na. Jack Corsonada, isko. Ay, unay mo't tunday ta panagsasaom rin na. Siyak matakin kukway ti day ito'y asapatos. Anya kumangay ti pakasuknam. Ay, nagado ti sapatos nila kay ko adi na maisusuot. Imported pa'y amin No talaga matlaang ado ti sapatos ni Rulay. Apay nga raw na kanayon anak ka chinilas no mapanagtrabahaw. Ha? Kwa? Dinala kaya ti agisuot iti sapatos. Anya? Uray day tabadong. Adamot kasta nila kay ko Napimpintas pa'y mas urig ngam day tabadom. Anya? Wan, isko. Nagado, tibado nila kay ko ang nagpipintas. Di nalakayat nga isuot. Pagbagay mo, tinagan mo, Arena. Apay ka di manan, Roley? Ay, si Kante Reyna dagiti naapal ken ulbod. Anya man day ta nga ibagbagam. Kinusaan mo't apod no ang nagado ti sapatos ken nagpipintas abadaw. Awan to pa'y gatang ko iti chinilas ko. Ha?
Ibagbagampay ka no ang nagpipintas dagiti display dito balay. Kawan to pa'y makitak a display dito. Adamot Nangadak. Day talang ladawan mo, idibalasan ka, tinakasabit iti diding. Pasikat ka mga mon, ipasikat mo. Rena ka talaga, tikinaulbog. Makitam, dagito'y agamit ti balay, Rolly. Apay, nangalam iti kwarta nga inggatang mo kadagita agamit. Awan bibiyang mon, no nangalag iti inggatang ko kadagitoy. Diskartik mo ton Ti kunam nga ta, katsak amo ti dumiskarte. Tapno lang magatang ko ti kayat ko. Talaga, di mo mo't kaya tiyagpaatiw kadagiti ka aruba niya. Ay, Rolly. No anya, ti adda kadakwada, rumbang nga adamot kanya. Ay. Isuda lang, ayan, ti makagatang itinangina nga usar. Ha? Kabaulak met, no kayat ko. Analin, kortina mo't nagdadakkel day ta imbilag mo. Wan, Reyna. Kabarbaro a kurtina dagita. Ay, adamot kasta a kurtina. Kasla kortina ti palasyo. Anya? Wan, Analin, si kalang ayat da kortina ng atidog. Uray syakmot na Nay, jagmat ipaspasikat dagiti kurtinak Imbagak ayang ipaspasikat mo dagita kortinam, Analin. Ibagbagak lang mat nga dadadakkel a kortinak. Anya? Ay, umay ka jabalay. Ta ipakitakken ka dagiti dadakkel a kortinak. Saanen ang masapul nga umayak pa ijay balayo. Tapno makitak laeng jay ibagbagam a kurtinam. Ha? Anya kumangay no makitak jay dadakkel a kurtinam, Reyna. Awan ti pagsakitan ti bakrang ko iti dayta. Naglastog day jay nga Analin. Nasakit ti pa nagsasauna. Apay, anyat imbaga na kang kaaya. Ipaspasikat na dagiti nagdadakkel a kortina na. Nagpangit mo't nga rod ti design na. Nyalaki di. Day tama na, hindi ibagbagam kanya kaun. Gumatangak man met iti dadakkel a kortinak. Jay napintas kan nginginaan a kortina. Tapay, ada kwarta mapaggatang mau. Ada Ako pa? Makamuka. Di mo man ang kaya tagpaatiw ako nakon. Basta di nakbibiyangan iti aramida. Kawa na. Sikatin ang imbaga iti dayta, di ka bibiyangan. Wan, di nakbibiyangan ko nakmanan. Na. Aguli magkalat taditan, Rolay. At damot nagdadakkel a kurtinam nga agpayso, Reyna. Isumet, Analin. Linabaak met, tapno nabanglo nga usarak. Nginginaan dagito a kurtina. Bak nang lang ti makagatang. Anya? Saan ka di anapimpintas dagiti kurtina? Ngam dagiti kurtinam, Analin? Ha? Uwan. Napimpintas dagiti kurtinam, Reyna. Nginginaan dapay. Kat, agbilib kan kanyak. Ha? Anya kumangay ti pagbilibakkan ka, Reyna. No anya, dadakan ka nga usar iti balay. Adamat kanya. Anya? Kanayon ka busy Rina. Di na pa yung masikaso nga asawa man. Ay na, Rolly. Nabartek ka manan asimang pag. Kay talatan ti aramidam iti biyag mo. Bibiyang mau. Kaya mo sa akin niya, tumayab amin nga. At dito yung balay. Ay, saan lakay? Ay, di mo aramidan dayta. Kagat-gatang ko lang, kadagiti duma a display dita. No, di mo kaya na tumayab na iti display. Asikas mo na. Agluto kayo tinaiman sa sidag.
Ay, wan rolay. Mabitlaang, ta isaganaan ka iti kanam. Mas dawak man rulay. Nagado ti kwarta ni Rina nga asawa. Apay anak ko naman, ti kwarta ti asawak, isko. Gimatang matiti ka barbaro asala sityaw. Anya? Apay, di mo amaw gimatang iti sala sityaw ni bakit mau? Ni, jak amo day ta. Ta sa anak pa'y mo't anagaw awit iji balay. Aya? Ay sinalbag aray na. Gimatang iti salasit. Ta pangalaan ako mga iti kwarta na. Ay, kunak man no sikat ti pangalalaan ni bakit mo iti kwarta. Ay saan? Mas dawak ta nagado ti kwarta na. Aglakla kung sakit iti maiparit nga agas ah. Kas makita mo't, Rolly, nagpipintas dagiti alikaman diti balay. Ay, permi manen nga umapal dagiti kaaruba. Pasikat ka talaga. Di mo kaya ti agpaatiw ka dagiti karuba. Ay, Rolly. Apay ko mga agpaabakak ngay. Noan niya ti adda kadakwada. Rombang nga damot kanya. Anya? Kabarbaro ti salaset ta. Salaset ti baknang dayta. Kas makita mo't lakay. Mabit man lang. Adan sa madingar aramida mo na. Anya kumangay ti madingar aramida. Hoy, apay anagado ti kwartam. Aglakla ko ka iti maiparit nga agas niya. Ay, salawasaw. Apay ko mga garamidak iti saan anasayaat nga eh. Makamuka. Sa bagay, sikan tinang ibaga di ka pakibibyangan. Wan, siyak ti makamaw. Di nakbiyangan tapakaragsakak ti aramidag. Damat mang sapsapol kini bakit mo itay. Nakamotorsiklo mait. Asino? Jakmat mailasin ti ropa na ata naka-helmet. Asino ngay day mang sapsapol ka ni bakit ka? Kasla, agpapautang mati lang nga day dyan nakamotorsiklo. Ada nagdakkal ang belt bag na. Anya? Wen, kasla, agpapautang ti lang nga na. Ay, kunakon kay. Husto ti atap ka. Ada pagututangan ni Reyna. Isunga adu ti kwarta na. Ada nagsardeng ang motorsiklo iti bataw. Bakit? Asino? Ha, ay, di mo ibagbaga nga dak, diti balay ibagam nga da na panak. Tapay ang mambutang ka. Ay, singiran nak dahi ta lalaki. Awan pa'y pagbayad ko. Ay, kunakon kahit nga dasaan anasayat nga aramidam, sika. Ay, sangwom dahi ta lalaki. Di kaglamag. Ay, tulungan nak Rolay. Ang mga noy darom nak dahi ta lalaki. Gapotadyak mabayadan dagiti utang ko. Agpatulong ka kanya, kuno yung bagam nga awang bibiyang ko. Ay, ha? Ay, luko. Ay, dahi takot ti maganap mo. Insecure ka nga main kadagiti karuba. Ay, Ti kaya mau, no anya ti adda kadakwada, rombeng mga adakan ka. Banag asaan anasayat nga ugalay. ay, jaklakit di kaya ti maidarom, Rolay. Mataytan, kumayan ti lalaki. Agtuktukan itiri daw dayta. Ala, inkasangun kat kasaritam nay. Ay, wan lakay. Kasaritak dayta ang nakautangag. Ay, jak to nararamidan ti kastoy. Agbalbaliw ako na. Ay, saan anasaya at tinaramid ko? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Talawa kaon, inyang, nauma kaon, nabayagan na panawan, yagan alusak. Anyat panggurguraam kanyak aya, pidreng. Rumbeng ka di pa'y nga ibagak inyang. Ay, kaibagam tapnam mok ti balbaliwak. Basta, saanen arumbeng ibagak pa'y. Amumaw, noan niya ti panggurguraakan ka. Naungetak, kasta kaday. Saan aday ta, inyang?
Mananauak kasta kaday? Saan ada ita? Gaputa ba kita kaon kasta kaday? Saan ada ita inyang? Ay, kaanya nga ron nga, iti panggurguram kanyak, Pidreng. Nagampep kan inyang. Anya? Heh, manmano ka ngagdigaos. Di mo pa yan suksukatan day tabadaom. Ay na, narigat mga ti aglaba, Pidreng. Imbag kumaa, no sikat ti aglablaba. Wen agam na labos mo't daytan inyang. Agdigos ka, kan sukatan mo't day tabadaom. Ay, maulaw pa yan day kuton akumpet ti tabadaom. Anya? Ibagbagak laeng agtalaw akon kininanang mo. Tapno agdigos kan sukatan na jay bado na nanait anak ko. Kat, epektive ka di mo lang, tatang. Ay, saan anak ko? Di nakdengdenggan ni nanang mo. Ay, makaulaw nga agpaisaw jay payud na. Ay na, baybayan nyo latan, tatang. Aga pa kayo laang kininanang no kontraan nyo. Nyam nagrigat nga rod ti agan ano sa anak ko. Tandanin diya kon maibturan ti ang dud na. Tatang, Baybayan na mo't ti bagbagina. Di na pa'y sagaysayan di buok na. Nagangrag. anya lakit din ni tatang. Husto daytan nga ibagbagayo kin ni nanang. Intun kon aga pa kayo manan. Di nakmat siguro mababalaw na nait anak ko. Apektado ak gaputasyak ti kadwa na balay. Ay, nasakitan ti agong kaw amang saysay op iti payud na. Nabasamot na itabuok mo inyang. Ay, wen, Pidreng. Nagdigo sa kon, tapno saan kan nga agreklamaw. Ay, nasaya at ba't nga raw ta nagdigos ka ninyang? Ay, saan ka niya agat laso na? Ay, apay, Pidreng? Sigurado ka nagdigos ka ninyang? Wen, nagbayagak pa'y nga raw nagdigaws. Ay! Nagdigos ka ngagpaisaw. Ngam saan ka mo't anagsabaon? Agtip-tipidak nga raw. Anya tip-tipidam inyang? Sabaon! Nagngina ti sabaon! Ay, sinalbag kiday. Kunak no nabanglukan. Saan mo't gayam? Sumsumngaw ti bar ti bagim. Agat pitak. Ay, sumardeng ka man, Pidreng. Tinapatag, nabasa ti bagay. Nagdigosak, ngam sa anak laan nagsabaon. Ay, mapagtita ko ninyang. Nagrigat ka kasarsarita. Ay, mabatay ti ang dud mo diti unag ti palay. Anya? Ala, ingkalukatan dagiti tawa, tapno rumwar ti dangraom. Ay, sa anak akaldeng, tapno na dangroak, Pidreng. Di kakot agyaman ta nagdigosakon, nagkawkawak pa yan. Anya? Adamo dito'y balay ni tatang, bakit? Di na ka numaanusan ti ang dud ni nanang. Iso nga imalatiw dito'y balay. Ay, sa bagay maawata ni tatang. Saan ngamin ang managdigos ni nanang mau? Jakman amukin ni nanang. No kaano abim makit. Baybay-an namot kun ti magbagina. Kanya nga tanong yung kadiguson ni nanang mo, tapno bumanglaw. May sakamot ba ni? Ubing ay abasit ni nanang tapno inak digusan. Kaya masado nga ron ngagdigos, dit digusan. Adamot na kam ni nanang. Saanan arumbeng aramidak dayta. Narigat akontraan ni nanang. Taaga pa kayo laan. Ay, imbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid, Pidreng. Imalatiw aki di balidan na net nga lagta. Apay, likliklikan na kun nga asawam. Di na kun kayak, kasta kaday. Kay nakaluto kan. Ay, itay pa'y Pidreng.
Si kalat urayo ko amangan. Anyat si dain ta. Ay, jay paboritong nga adobo, Wow! Ay, nagimasan inyang adobo a karne ti baboy? Saan? Anya nga rod nga adobo tayo tain yang. Adobo a kangkong. Nagimas. Anya? Adobo a kangkaong? Ay, kunakman no adobo a karnay. Ha? Naglaing kang agreklamo, Pidrang. Reklamo lat mangmangag ko kan. Mana, ingka nga rod idasaren di ka rin ta. Mabisin account. Pidrang. Ay, sapalan lakay. Di nagtalikodan. Jak kayat asap alan ka. Jak kayat asap alan ti burangain. Anya lakit din ni Pidrang, aya. Ay, kagura na kadilatan nga agnanayon. Di mo pa yun masikaso ti bagbagim inyang. Adak mutlat ta dito unag ti balay. Sa anak mo't arumrumwar. Uray no adda ka lang dito nagtibalay or nusum kumamol ti bagbagim. Naglusyang kaninyang. Ay, anya lakit din ni Pidrang. Adak mutlat ta dito unag ti balay kunakmanan. Maturog tagi din inyang. Di nakngaro talikodan, Ay, sumango ka, Pidrang. Manjak. Ay, nagbangbangluak, Pidrang. Nagbangbanglo kang agpaisaw. Ngam di ka mo't nagdigaws. At least, kat nagbangbangluak. Di nakman agkaninyang. Kasla otot na itasang amaw. Anya! Nagpiksa ti angin ita. Dan sa akin bagyo na. Naglamis kayo mo ti pulo ti angin na. Nimot katugang kababay ti lumabas ti parangan. Papanan na nga ta. Ay, aday tan. Ay, nanang! Papanam! Ay, inakman gumatang dita tersina, banay. Ay, salbag. Agaya mo umati ang dudman. Sapay agturong kanyak ti angin. Ay, nanay. Napauli magkamutan, banay. Ay, kwa, adasim ka ti isip ko. Iso, naguli magak. Ay, ingkay latay di tirsinan. Di da latay kaskasaw na nakatugaw dito parangan, nanang. Ikatangan man iti baro abado ni nanang mo, bakit? Apay anak ko namday taban Daan ti badunan. Ati na pa yun ti agpalpalama. Ay na nagado ti nagpipintas abado ni nanang. Di nalakayat nga isuo. Anya? Nginginaan pa'y dagiti badbado na. Iduldulin na lang iji aparador na. Aya? Wun ba nila kay? Apay, nalipata mo anagabrod mat idi ni nanang. Sa bagay? Amumutun ti panagrasrason ni nanang. At dala ka no ijay unag ti balayda, iso asaanan amasapol nga agpapintas pa'y. May mayat ko maano agbado iti napintas. Tapno saan mga aglang nga alusyang uno nakakaasay. Narigat nga isuro ti bakit ako nadala kay. Agriri kayo laang. Mawatak ita ni tatang no apay akagura na ni nanang mo. Kasano? Baybay amu ni nanang ti bagbagina. Nagbanglumatan dito nagtibalay. Nagdalos pa yan dito isalas. Itaman pa'y akastoy timasay upko dito balay. At damot sa balay at tao dito kusina. Sino nga'y dayta nakatalikod niya glutlutaw? Nakaminis kahit kan... Nakahayhel. Nagsiksipay ti kawas na. Nay, simangpet kagaya man lakay. Ay nakaluto akon.
Inyang? Si kakadidayta? Ay, lakay. Siyak daytoy. Ay, di na ka din mailasin. Aha, nagpintas ka matan, inyang. Nagurnos day ta buok mau. Kasla buok ti dunya. Ay na, ay nagbanglo ka pa yan, inyang. Ay, kanayon mo ngamin nga ibaga naglusya nga kon. Iso nagpapintas akon, lakay. Wow, nagpintas ka talaga. Agparparang pa yan day ta muging ti barukong mau. Apay aya, pidreng. Di mo ka di kayat. Ay, kayat ko ayin yang. Ay na, kasla sa balikan ababaay. Ay, umay ka man kay day. Ay na, di nakguyudan, pidreng. Umay ka yang. Kertingam. Ay, papanantaya, pidreng. Silintain yang. Ay na, imalaldawan, nagpudot. Ala, umay ka din. Sika, ti kayat ko asiday. Ay, anya! Nanang? Oh, apay anas daaw ka nakakita kanyak. Nanet, anak ko. Ha? Ay, ikwa. Nagbado kayo matan itinapintas. Nakasanglas kayo pa yan dito'y unag tibalay. Ay, kayat ni tatang mo anapintasak akanayon, anak ko. Isu aday toy, ay na, nagpapintasakon. Anya lakit din ni nanang. Ikatin nyo day ta sunglass nyo. Taawan mat init dito'y unag tibalay. Ay, tapno na pintasak lata, anak ko. Kan nagkiting day ta paldayaw. Dandanin agparang day ta yaw. Ay, iso nga ron ti kayat ni tatang mo. Di na kayat analusyangak. Iso akas tuyan tilangak ita. Anya lakit din ni nanang. Ay, ikatin nyo man day ta shoulder bag yaw. Kasaan kayo mat arumwar. Ay, props ko lang dayta. Tapno na pintasak lata anak ka. Babit lang kita daytoy. Ay, sus! Ay, nananang. Apay nga ingatom tinagkiting apalitam. Ay na, kano ka barbaro ti pantek anak ka. Ay, nyalakit din ni nanang. Ay, nasaanin anas kan nga ipangato yung pa'y tipaldayo tapno makita. Daytoy pa yan, nanet, anak ka. Ay, sus! Gusto ko nyo matintibado, nanang. Kita, kabarbaro ti brak, anak ka. Ay, ang nyalakit din ni nanang. Ipakita na amin nun akabarbaro nga underwear na. Nagpintasak. Saan ka day, anak ka? Ay, wala nanang. Nagpintas ka. Lakay, maturog tan. Makaturturog akon. Agsukat ka pa'y ain yang. Nakasuot pa'y lakin ka day ta high heel kan nagatindog akwintas mau. Kaya't kau ti maturog nakasuot ti kwintas ken high heel kau lakay. Anya, kastam amaturog inyang. Ay katuan tapno na pintasak lata amakitkitam. Anya? Saan ka day akayat mo napintasak? Nga oray no adaak lang dito'y unag tibalay. Ay depende inyang. No maturog kan, ikatimon day ta high heel kan daddo mapay apagpapintas mau. Mabiit lang pidring Ape nga ikatimutan day ta underwear mau inyang. Adtawi say upam lakay.
Ay. Ipasahiop mo matan kanyak na tapantem. Bakit? Nagbangloan niya. Lakay. Tilar arami damin yang. Sumardeng ka man, Pidrang, no nagbangsita, kagurgoranak. Itata nagbangluak, kagurgoranak latta. Anya? Di ka maaw-awatan, Pidrang. Tatang! Hoy! Apay banay, kas kala maur-oraman, anyat ibagam aya. Ninanang! Apay ninanang yaw. Ay, pagaribungbungan ng dagiti na bartak iti tersina. Anya? Apay pag-aaribungbungan dagiti na bartak. Kano nakaminis-skirt na panggimatang iti tersina? Kano agparparang jimuging ti barukuna. Anya? Nakakayang nga ron na nakatugaw. Sir-siripon to pa dagiti na bartak. Ay sinalbagan nganyang. Anyat ar-aramiden na nitibiyag na. Kaslamatin babayadan a babae tilang langa na ita. Ay. Madinday to'y ar-aramidam inyang. Apay nga gungat ka nga ay, Pidrang. Inkaki din agpaspasik sa ijitersina. Sapay nagkiting day tabi ni skirt mau. Agparparang pwede ta muging ti barukong mau. Ingag sukat. Saan akas ta ti suot mau? Kas kalamang gargari ti lalakay. Saan ka di akayat mo anapinta sa klata? Ita, agrekreklamo kan. Ay, maday. Diyak kayat ti pa nagbadbadaw. Di nakman pakibiyangan, Pidrang. Ita, takayat kon ti agpapintas. Lapdan na kaun. Inyang? Rumarak, adabiit papanak. Sa dinaw ti papanam. Ay kung mapanak man, agpasyar ijay sintraw. Agpasyarak nga agmay-may siya. Akas tati lang amin yang. Anya kumangay ti dakos na, Pidrang. Aramidag ti kay kayat kaw. Kasano no armunda ka inyang? Ay kat agpaarumak. No adda mangayat, Pidrang. Anya, maaramid mo day tayo niyang? Saan ka day? Makan kanyak. Isong agpaarmakaw niti sa balay. Ay, saan bakit? Ay, saan? Di mo aramidin kanyak day ta, inyang. Di nag-isuksukat. Pangasay, mahay. Joke! Di ka lamarabakan kung kunakladay jay. Apay ko maapanawan ka ngay, lakay, sweetheart. Ay, hagyam anak. Ay, kunak no talaga napanawan na kaon. I love you, inyang bakay. Ay na. I love you, my lakay. Mahal! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din!